the same so e ka ho na papa mpanimfo na so ye dey e wo ho no nti ne wo master ba ko bi ono de oye pani hwe say na konya na oteso no kra na different from omo eteto no nyina na odon so ka che me say me ho tesen o chia me na nyini na bisa osa ai na before that no kra no ye be ko inside no man iwrem no o ka che me say me ngina abonten honom kakra me ntwen kakra nti no obeba be frame nti no which is 5 minutes to 6 minutes honom no na obe frame say me bra inside na me koye nti me koye na me gina honom no which is say na as my style or motete honom sa no ne how am so no hold on no owura dem honom no o say o conference ebi o haya no mu nyina twom ho on a round table ebi o so ana penyin te high table na yen aka no ye wo form say na penyin address yen o mo setup no say na na city. Oh okay. Me right inside honom there na say a round table mu wapa table no so eso okay na o matwa ho ahia na other people nso na bi nso tete so o ma chairs ni bi nso other side bi nso tete honom na ade ya nti no man chia me churches o mo penny ndi o te high table high chair na so no chia me na me je so na me se me hoye and also ujiji se obetimi aye and I'm say oh metimi aye because now I was willing to do anything now I thought say adwuma na ho na yedi ho nkomo no into me now I was willing to do anything and I want to impress say the beya omo be fam and ono abi na no ka say na me city die o metimi ne ma ye adwuma pa into no which say me wo hono ma na okasa gugu bia so na enipa na so no e ba me nchen e begina manim kakra for some minutes and ono nso kokasa gugu o begina wanim a obeye den oye bema obegina manim nti ogina manim sa na me so me gina ho na ogina manim office me street okay nti ogina honom sa na okoka kire panini say me minima asem kra oka because one thing asema which is kit and omo kra I'm not sure so much say asum sem na one ne kan na me wo hono ma na oka kire sa nipa na obegina manim na say onkoma me drink drink na me no nti onko hwe drink ni bi mbra me na me no nti no me ogina hono ma na ono nso the drink na dey e buy which is say glass na negum no enye that transparent and metimi ehu the way inside nti no o catch and say on farmer me na ono nso de bre me na oji me giye yo na ye nua be ma no egiye hold on God's way funeral home so wo pe efunda kara na wo twe wie eye bi da wanim na wo pese me dey bam hey okay enti eye na mo setoto e na o ka kire ne se dey me ka kire ne se sisi ana de me ni hwe o me ho a metime de akata for sa na ma no enti no se me gina me na so ana se se ejuma bi ebetwa manim na metime yi a ene metime me the best and no but ma assure ne say mensa beka e de ama no okay enti no efi ho no nso ya nka ho asema biem which is say na call na egu so di nkoma enti no edu ba bi na afi de ono nso egu off chese mentene nka enti no me de se menton nka de amehawa ama obefa phone na obefa phone enti no me frɛ esa test na normal messages ena uma no no so afre o no aye busy enti say no aka enti call na wo frɛ no na o frɛ no say almost scanning fantua fees na say edwuma nkomo na wo ni na di no ena o push it so hard that obepa edwuma na ma no yeah men frɛ no busa na say oma me scan nkotu am school fees da okay na mom no media na say offer na o say o ka so beba madwuma amama ye no enu anti na me push it through because see ya no on say e former heading
obi ntimi nka say oh gise bia nipa no eno aka na koma say oh ene e wo de age ne fa kotua aha nti no na adwuma ne offer no na mepe say de be ya empo ne refi mpo a obekai na te say the violent ticketed by force na be na ordinam nti no ekoba asa no so wa akra nti oka say obeba Kumasi nti no so oba obefrem na ye hia na yetimi adi nkomo yi na me se me patcho you nti no that moment na ode sa na too many na che say that day no kwa na mood ni different because now I know say things are going to be okay nti no man disturb biom and as I show the way amanima ya adwendwen kwa na atwe manim sa no na wenim na hyehyɛ na afno no ye round say me dey bia na me patcho nti no simple try just my phone ye round nti obai na oni ne kasa no kasa oba Kumasi no edi how many days It is the month of love and the week of love. Now what she odo nsem enkwa. Ghana Tourism Authority so say the week of chocolate. It's that what she odofu bi chocolate why? Koto chocolate never che odofu bi. Chocolate papa. Wa won't be nye adwuma yie no. Watenka ate kono kra chocolate natural aphrodisiac. We mama wedru kono koto chocolate never che obi a oya odofu a ombo adwuma yie na uso no ho ana otutututu ne ho no kope chocolate ne efa mano ene yebeka odo ho nsem yebeka odo aye die achede e wo se ye che se oba nko na chade wo relationship mu be ma nko na da bia mai na midi birthday no wan fa mampie na midi birthday no wan nya mi seye the month of love unya hwe emfanche no mama one gift item chocolate to nefa chobi so unya obi amfanche no so ato nefa ba cha mian kasa ya o ma ha enawie so edeba Akoma mu nsam dwumedie so ewo Akoma 87.9 mo amohwe ewo Facebook TikTok na YouTube nyina so ye da mase papa se de biara da mo hwe ye na mo tie ye na mo like na mo share monko so a enye ne saa emfama yen ya ka che se Akoma mu nsam awia ye de ya na esua de papa ti season bia ene eda bia ene de ba ne ye wo odobo sumi mu na awotwi de nkofo obedi do omo mu betu kwan omo mbehye de besusu besu yi ye kire wo besu akwan obefa so obesu upie so akwan obefa so obepie ni nyina ne ye beka ewa ha no musei midin ed beaches piega bra wetimi afra me Aunty Bea minimi nuama ene full team ye wa ha ye de nkomo no ebro mu ene so mo amutai tie dwumadie na Sweet Mavis oye na efiada ene miminda enwumbre no ayabote papa bi wo ho otuja rough ono chief na mekam be hu no ba din akasa pa de honorable Lawrence Edu ono nene ye ne no eba bebo enkomo na ubisa se eti Sweet Mavis ene me du nuaba ma na ba ha ya fam ne kakra edwuma no ho donti ene ya fam na ono so ye ne ba bedi odo ho nkomo esan se ye wo month of love ni munti no de nie ne de ye betimi aka no wa ha na empamu de ne de ende fiada ene meminde anwumre nondu ekope se du mienu bebo no na wehia Sweet Mavis ene na bedwafo no so ewo odonten time na omode abro era ewa ha ohoye
Be now so Boko I saw you busa be say. Samum. Aye. You what it in your dana. Oh dear. Oh. No cry, you me ah, me cry, you like how? Where the any can ye? Ah, nothing never to me. Where the me no cry. You come my boy. You chum you cry. Mama de you chum you amen, amen, amen. Na dia. Now the only so. A dear Benny. Do fruit press. I want to sit somewhere. And let us go and do the work for who deserves it. A man and woman are come to my man crank ye. Ever call good young Cornani. Montomama, Crystal Rose, my minimum so or Cahubi, Montomano. And no, he might be so calm. And no, Montomama, no money too full. I see a Kuhuna and everyone. Because I didn't Nayana. And you no crack, a negative breakings. Better, it's a failure. Come back to yourself. Come back to yourself. Aunty Bea. Yo, Adra, Aunty Bea. As I say, na Aunty Bea, na dear Moken, obi a chinya voicemail. Na what dear Moken? Yeah, it's the money at Tiasa. Oh, Tiasa, dear Moken, the chinya voicemail. Me say, Abana yet to the Council of State Abatu. Ye de ya support man. Ah, okay. It's mammy and be womb. To your mamma got to aban. E be ye pa sen kebeko baby dear. Me macho. Think Uncle Fobin Pebble Bintanasi. Yes. I dare be one of my young crazy, you were the morning, so, a dear to chrome, my dear auntie. A dear you a chow to a more. Ah, a baby, it's not baby son. Yo, Yama Kwaba, and I see a video do, na answer. I mean, from children round common. Still, possible boy, no more mobile. The more mobile. A do fruit pay me no yarding, sir. The one won't see the I was in a more mobile. Said only school fees, it's here, page mamma. Yet the ain't means this can't. Well, who wed you my brandy and who's sitting also. The school no see your corner evening class. Oh, okay. And a weekend. I say, Bianca daytime, bet me. I be abua with me at school fees. Into Wadaro, my wow word, you may be a brandy and who's sitting on Hoswa. Obey me, I know when you can crack with you school fees. Yes, Remona, my friend, your number, na Nabilan Dimujuma 0530 507 849 0530 507 849. Yes, show me a page, Ama. If Yatago is showing some things this afternoon, that's fine. Okay. I mean, call near TV when I hear me fair. It's your man no air pay Juma and Brady anybody in common and school fees in tea. According to home, Equacora or called Timuno. Yapamacho or pay Juma. The school no or cono enumere and our family. A enumere evening class and a weekend. Aha, inti. Yes, Shamo. Who are brandy Juma be a brandy bit me a ye. Na on fan home for ya maybe a M1 Wadaro my number no any dear to Jan. You pick massive fifi here ye juma sebe ya obet me contembrantem. Inti ne home bona me kan no. Na ka said ye. Oh, men can we. Na ka san ke stress kakra manana. Me hiam wo krase o ma bet na soro na yentimi kan ya so minti no. Aya ne afa de sa. Yo ne yesi na wo twi mu ye dido. Busumi mu ye dido adwa de me bisa bebre because and only chief never ye adwuma ni 90 me ma on kasa bebre ansa oh ananka Aunty Bea na me de metintin ni tiete nyina ne se me efie dey ye be hu omo ye me meter ne illegal connection no in fact em no be dey to your platform be so say na ye radio TV discussion ya no say side chicks ne say Val's Day no omo no only ownership of the men. Oh, okay. And they are worried for no. Montrain Mother's Day. Nam say dear before some no. Auntie, ne say beba be ye me meter. No, you can't do that. Why? No, you can't do that. Some Mother's Day. If you are and than Papa Jake, I'll say if you're a side chick, know your place and have your peace. Inside I say we do the 13th February. And I'll be do the 15th February. And you power dear. Oh, Debbie. E do Val's Day say dear. E garden na ne fa. No. Be me bia wutie me. Na Val's Day. Ono side check. Eni ni bedie no. Aunty Bea na ya pafutu. O ma pafutu ho. Eno kwa let me kan. We yala. What about say to the Val's Day no. I say
Esifiada ye tu nipa fo there be o enti Wednesday ni tu hwe nyame animu an waja yire sike na no 3 days kwasi ada na okọ enye there be dia na enye no ada na oye mada me ba dia na enye no wife dia na enye side chick no say wo papa no wo de o side chick e ko Wednesday say me bo side chick na tu mi fo na asa papa na asa o mu mienu nyina o ye side chick enuanom ni adofo ade bi wo ho no ma mo ye a enye emfa know your place and have your karma wo ho and they know into they are waiting for karma. What's your beef? Karma na bi wo ho Nyankopon de che wo che nti wo be jaja ma Nyankopon na enti de me pesa me che ne say o be ma na so e fa side chick ne de me two fu say fa side chick because ma tre futu mo asem we na mom de pesa me ka kire mo ne say o side chick no Wednesday esifiada ya wada jinani style bia ni pre-Wednesday wo ba bia and 14 February enti onja na yire no ho oh Aunty Bea enya nya ka say e ma ne fa side chick because Valentine day e ye garden now say de enti enye enye twam ye twa de this a muy Wednesday see Wednesday is for lovers na oyire na oyo den na yire o ba ye ni ma beto ama na da yes side chick be ye yire nyu na kokofa e na be ma be ma kofa side chick e de ya na ye omo ye ye do kon wo hoda eno ye de yes side chick be ma oyire ntimi ye obi kon ye de awo ho be ma ne kon ba side chick kon wo ho wo ba ma me wale fo side chick kon wo ho na why obi tu hwe wiem wo ma me betimi aye powder na o ye nyo be na wo me ma wo me fidi me ma be no side chick so de ono obekọ ani extra we dia ko de ne ko wo ho de ne to enye ska ya ntia sika de he de om be ma yidi ma wo wani mre ya dia de asiska wo hu bi da e de ya na side chicks ne ya yire no mu eno na me kire wo no de side chick bi ba ma menye e yire no onye sa ana ya na omo se mo so amaka mo se ye wi abo papa we ne betimi aka da bi kan oba obeto aso ama me o se de sa na yo mo ka wo chopping one devin destroy something asa no kind of aka de block ma me three kind of tree no tell o se chopping one thing oh enya say yet na ha promote side chick e ye nkomo ne ye but nyamie ne ye ma no ye ka ho bebre na ya na mema ne bitisi abonten what I say o baby nyanya wi a wonim say we dey sign and seal dey me pa bia na meye eniema na mo twempena no sa na mate eniema na ye twempena ma su na kasa no dey oyire ne ba ye biada wo beko me say it takes the grace of God for a man not to cheat yes but there are some but they respect their marital home dey he no ebi wo hono ma omu cheat all right but they respect their marital home na wo cheat I respect them bi na respect any ehu anya time once you are cheating any respect any ehu anya side time chick aba ni marital home abetwitwa na yire ni so ana side chick no ekrasi ni ana me any ehu anya time side chick enti wo ye yire no mo attack side chick ne dia na yire ni ye Aunty Bea ma wo upper hand na so ne dia me encourage side chick ne say ombo yire no boniku no aha nkuno bona ma ne mark say ba ya so hwe mark na da no ho na no wo say wo side chick ne dia wo the wife dia wo ni side chick ni twaka bia Aunty Bea ka we nyina wo bi se Nyankopon o ena ko konfa no che ya wo mema ene nkwala 10 na bema 2 e ma nwotwe enti ya ka na ye ndey this e femfa mu da ma Bible kure wo mu sese o se biribi beso e ma 7 ebe chesi be ma ba ko se omo fo mu di keke nto no so yes omo fo mu di keke ento omo so enti saa bre we na Bible ma se mi nya maaye no ana sa ba eno anwo adwuma na omo yeyo oh yes but me se mema no efiada Wednesday and outside chick ne nko emfa Aunty Bea jai tina wo de ho na obi so be ko ne de se me ye de kura emfa e mango timi be kuso wo be hwe mango dua ba ko ene bo ho afrafanto be 10 omo tal mango ba ko ho sa ne abrabo ne tia ati adi age na ni o bo some my right ne ko Aunty Bea ye ni abre o enti mo ye dey mo je na ma de kwa ya fa ne eje to ho no amade wo di na de to e wa ka se mo adi apagi be nya se na kota me sremo efiada papa no e fa side chick ne nko asema wo kan e be fa nke fa last year emfa enti jai kan afi na me tu omfo oh jai emfa staff only cry ye wuram out of bounds kra no hey Aunty Bea nko ye nim omo nti o omo sam na ene omo na de suma yo ya yo mo dabi omo ne side chick ni nyina ya yo mo PR job na momo de wo kan omo se emfa enti de ya kan mo
de no ka se enkoye no ena ne na ma ne ye bisa ye sabe no na wa de ma ya ne ye ka kire no so omo se men market no kra omo se aware for ma no ntwe mothers enye de ayi na nya na me say enye edu mothers amu se potential mothers into where your potential wife oh there be Aunty Bea potential mothers Valentine Day so a potential friends wives into ye to so amom edu mothers odi obedient omode obedient ni kodi vows day oh Aunty Bea me menyo obedient dey ankam de be kono menya ye ntia me pa cho akoma mu sam omo asoma ba menyo obedient so na say yi na wosem de ne ko Friday nko ade a Aunty Bea me de ne be kopo ase ebi mo so adu Odon ye ka ho asem no na odon no ne yiri ndi ne do ne Aunty Bea odon ne yiri ndi do ne enye yi council na ye fiti ma ye no okoya 4 months senka won ko fa nko beka che sofo de wo kanyina me se asofo fo no mo adwuma yo so mo pese sa ne mo etu cha atwa ho ye nye se de tete akoda foforo no o ware wi still a wo so mo da so ko council be man no be ya o internet no so 4 months yes o internet no so yes de obeka ye 2 year for say you know ene ho de David e da ye be besi bi yo okay na watwe mu nyina ye love week bosumi so ye love man nti ene ye bo nkomo as ahead of Friday de bia ya say relationship no me de mi ni na it say mema no eje top gifts more than say bia man no sa na wo say ya na ewra ma me sha simfu omoto gifts yes I to say a man is always at the receiving end. Ye na de bia ye expect to say gifts ni ye beji. Ye time ye. Sa na wo no. Me bisa. Oh okay. Ye mu bi de ye. Okay. Ye che. Ebi wo kra ye de ko che ba ye nya bi. Enso ubedi ya no wo mu. Ba ebi a latter part na timi dane. Yes. Okay. Ebi wo so ana ahye. Ya boka bi pe atwema nkofa hweama. Ya chade pain anka de pe bibi ai no enye se me de pe bibi odona mu yes okay ya cheye se ebia edru nipa no ne birthday na waye parcel o de Akoma no fine enye chinchina atwan se edru wo de so a onfa bibimbra but just a phone call to say hello ebia happy birthday to you no ye enya numpo na nkampe se ye nya emu achede na everything ene de adwa wo de wo no full panel member nti wo member wo on this radio be sorry enche bia na aya na gift a ye che wo relationship mu no eboa a sustaining relationship e mo do net na relationship yes mayanka bibi nche ahwefo ne atifo se wo relationship mu na mutimu empoma ware na mo pese aware ne so mo pese relationship no ye twan sa amaman na bibia ko nanimu a aya mo nche mo ho ade it shouldn't be one sided say man say ye aduane no aduane na ye usika enye usika nti chese man na ba konhoma e na wo as your duty would duty as a wife wo ye aduane no ye wan fama be ma ne ko a o ma di bi wo so adi bi enti ya ache dabi mama enye excuse eno kura na bema na hu sese hwe me wo yonko bi ono wo charge se de nani nyo sebi wo charge oh chesa oba besia aje se be mo amba na kwem a obeba no wa to shirt wa to Lacoste wa to mema slippers abodin wa to trousers millions of cedis obeba no de amount onya no say aso ye de be man so ato bibi de bre no da bi enso ogusu a wo ye ono obi atena 6 years say bi na be man of ono ni hia na ho siesie kra nhye danye ono na ye man na kire ne sneakers hye oh oto no de ache no on the yes achede na nkasa if you don't have that gift of giving na me say wuntimi nchaade ebi also yes mama no so oba de ye ka ne se so pese mo ware so mo mpana twe so na bibia akọ nanimu a mo ncheche mo ho ade enya ade se kotoka afa beche no aya de ketua bi atoka so aya atoka oh yes
Eh, o dear. Mama. What if you talk so I know I talk. I'm sure. What's better flowers on the 14th? I said, Monsieur Mom, what partners ni? Yeah, any partners near better flowers about me no beton. Me no beton. Na me se scan ma wo. Oh yes. Na me fear the be who kroma. Oh. Enya jeta wo. On do beba me na member. Maybe macho Akoma mama manu ensi. Macho mo anu. Enti afa mo cho. Efia deba. Chocolate na wo ka. Ne bo onye den. Eno kura be sama lebe be se mora. Abe ma ne ma rise akosho na bibia ye dedede. You say chocolate ne de a natural aphrodisiac. Yes. Enti yes. Efia da. Wo de one na bila se mo ye fasting and prayers. Akoma mu nsem. E wa he. Saturday. Mimiti fie no. Eh. And I want your date. Also, you fasting and prayers Friday. I copy me Monday. Krasi arama. Almost your win, yeah. And Friday, me kwa ye fia da no me ye fasting ye. Maybe my child, I come with some Jamaican. Yeah, they are bravo no. Eba so a juada. I copy me fia de bia. A free 1240. I copy me say no me and sa ebebo. Na send your money na mundi no Jamaican. Ye ba ye suya de. Ade wasi ye de lawyer ban ye de neba. Ye the counselors eba so pa season bia ene de akoma mu nsam ye enra ye de abrante bi betena so a ono be share ni experience a ni school fees nti be 5000 Ghana cedis nti no anka ordinity ekwa akowura occultic society bi emu na nyame atwe no efri mo be share ni experience na watwe mu de ye di odo papa nti na ye be bisa say relationship na wo mu no eni omo amaka ewo mu no achadie no why responsibility na also achadie de bia mema no na aya na ite say e ma na expect every omo ho ana so say e wo say e ma no nso eche omdofo ni bi ade ana nti ene ye ne nana akwasi eba bedi enkomo mutie ye ndwumadi aya ye e wo ha efiade enwumre ye love program na eno aya na wo so papa odonten time eho na ya ye ka deep odonsem no ye yakoma mu nsam de ya na ye ni o se ye wia nti nsam ni bi o hwa ye ntimi nka na emum na de ya be kan de na nakwasi ya ma no ye de limit na ma ne se de ya o ye wo donten time so no de ene ye de tabu ato no so o ntimi nka ne nyina bi wo ewia program yi so esa mete ho no ma na ye dum tv ni say fun na ye dum radio ni say fun say na nakwasi de ye ewura mu dodo internet de ye ko na ni ani na ne deep one de Friday no we share ono any sweet maybes e wo odonten time eso enwumre bia 10 e kopem 12 nana akwaba jozunya ada sam na make man kan yi ana meti achire no nkomo na modi no na ho keka emze mo keka nsem bi enim ehu de hi na enim no nwa ba na na otia ai ka jezu onzua de hi no enye ade chenko a ena mema be ma kafi okay mema bi o wa o man gifter oba fix matches more o man gift oba fix matches more match be no kotoko ne hata na oye adwuma wa bonten chance o chen ade enti gift che be ma de bebre o che na de bebre a o kwa bonten anu ma cheche match we introduction yeah hey sir o che be ma de bebre a be ma o che na de bebre a chiro ade o so oye shopping to boxer see millions of cities na danfo na ye nyo no okay se me on na make kana on the kind okay na me te o kan na me ka kire nse ye obema bi o ha o de say no man boom pass o so hey so sweet hey love no hageu o wi ya o she wo shu no di nko oh appreciate ni ama na dia yo ye so fu cry oye dey e gina ko abontin ye adwuma abontin mo ye adwuma wa abontin eno ye de ahia e gina abontin street ye mo street ni so sa yo ene na kwesi na matire nka no we ye ni introduction no kwa na ode ama ye ni tie na de bi so be kansem de mo me se me de tabu ato no so deep one de okwa jisa metwene ba jisa de ode mbewrem papa wo pe so ode ye wrem ma me se fiada enwumbre bia odonten time wo be hia ono e na sweet maybe so ba na oka mo ne e friend say Noki okay Noki so ka ho bi na we hia mo Friday any Saturday 10 p.m. to 12 a.m. odonten time some aye omo ka ho no uyo sigeni aye ntie bi wan na o tie bi ansem beto papa adwa
boko de Erade na dom. And then I'm person be kasa be because ene de oni na kwesi esimusi. Mo chechira so ya pampam. Amoba yeso. Ofa. Yo, enti no, mama fa we entwemu fama we. Na me ka odonten time na eye Vows Day no. Akoma Vows Day promo. Akoma Vows Day promo. Ai obi eye bi na yeso ye de no. Eye shronko kra. Ye se wodofo na, woni no wo ho sese ya no. So ye oyere, so ye wukunu, so ye side chick, so ye side cock, so ye side boo. Whoever, whatever. Ye bisa say kwan ben so e na wo fa ya wo hia no. Asem ben na wo kan ya eto ni trim na ye ni de na opene ye e na wo oba no so. E di asem e na be ma no so kan ya e ma ni ye wo de na wo se be me ya asem a wa kan di ayamido 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 na opene ye na on net na ye. Ye see your voice note e fa sa number we say so 0242 176561 0242 176561 na kire yen kwan a ofa so a wohia wodofo no oba no nso de be ma ne kan ya eye wo de no voice note no enye 5 minutes ebro 5 minutes a judges ni so ma disqualify okra dada ti ma ne nya 5 minutes pepepe na odi akọ na odonten tan ya make ho asem se fiade nwumre ene memende nwumre ye ewo Akoma 87.9 no eho ena na kwesi ni sweet mavis ene noki ombe reti ombe jaje ombe bomo nsem na mode ba ye ni nyina ni aka se nipa 1 2 3 4 5 mo nsem na mo kan ye no eno na ede eno na toya Akoma so ni ye de maba saa odonten tan no ye de maba show no so na mo abekire mo do eno twema na nsan yo ye san de mo ko Natus Taste Restaurant ewo susanso Natus Taste Restaurant na makodidi aduane of your choice eno mbekọ no ena ya na mo se ye late table ni say no na aduane samso from ha to ha didi ope wona odofo no eno ni treat Akoma FM ye de mamo ewo Vows Day we say Akoma FM moda ye na koma so etimo so a entie yen na odonsam de eye heya ene ye kanu dipu ano ye kanu ewo odonten tan eso tiene ye hye Vows Day no enkomo no ase de ye betumi aka Akoma mu nsam no ye beka de yentimi nka ne arefa mu ne ye de moko Power Specialist Herbal Hospital say hepatitis B ayo pa de entina ho emane enku bra na ontu ase enfama wahrawa no ayekese wo prostate no ayekese immune system no ateko form kra ko Power Specialist Herbal Hospital ho na onsaw yare owo nro so Food and Drugs Authority agiatuma odi abedwama so a oton ubenya bi ewo herbal shops any pharmacy nyina ubenya bi ewo ho enkran ubehu Power Specialist Herbal Hospital ewo ACP Road wa udu also besi wo Power bus stop kuma senso owo feyase ono Jazzro filling station no ene di hwe ni mo so besi wo Eduaya Junction Takrade nso owo Anaji Estate oben Ahantaman Rural Bank ubehu Power Specialist Herbal Hospital no ewo ho fra omo ewo 0244544422 and a 0200383831 and a 0557 0555 797878 0555 797878 mayesha yenkomo no ase sanya ye ne da no ayenso a ye kwabontene street no so sanya na nakwesika ye ne mo a muntimi mfre ye ni bi enso edi nkomo mo so adwenkyere e wo gift in relationship kwan asade e na wo se oche achede e wo relationship ye kan sua na sabre ya unya plan se wo to bibi ache odofo na wato bibi di ache no na mame san hyase enfri ho se ye ka achede dade mame nchia watiefo no wahwefo okay na Aunty Bea ka achede a on say locally na ye tradition na nkasa no oba ne bema entem ene odo awo ma obi na ofu se ade bi esom mu se ode mana na ni beso ewo ebia odom ne friend se o cheni party enti ye local idea ye tradition idea achede no mostly na happen esiwo na esiwo odo ntem enti se ohun so bi chi obi ade bibre normally na eye odo ewo omo ntem edo ewo omo enti na ne nkomo ayedi no
on say week nyina koye ododa odo enti bibia koye odo sem enti mimi say week say me cha de saa me sa de me honam kra cha de o cha de e na do honam so cha de na o ye nyankopon o say ana o ye Jesus Christ nyankopon o de ne honam eto ho ma ye e na oboye se ne se so enti de o de ne honam to ho ye 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 bie ye enti achede be sa na do ni pedua na eche no metimi koto atade kochi obi eche wi a bia metimi a later meda ho nana kwesi ene de be hia oye de ya ocho obi ade a se fani se grow fine si me feel say obaya no te he me de man na onu ma obahihye kama o say me pe oba ni modi o pe oba ni modi enti say me de man na onum na ebahihye ne kama me kwa na eja mahwe agu ayim na me de atua na no wa o de be feed ni me am de be feed no sa wie na ade asa na de na wo fa nkwa no pa na nkwa awia na wo pese o de kwa nwumre na ade sa bia no no so kwa adwuma enti me wa akoto na nwumre enti me koto na me de ama no onu wi a mama na didi pacho wati ase me nyanti ase yo ene nkomo no na kwesi ma hwe ye no baba masre ama show no kraje se me pon ye bisa say in a relationship why na e was say whose responsibility na ochade we di kan achire yen achade kra eye den adwa ma membra ho ansa na yakọ Dr. Growfine when Dr. Growfine so obeche mema na de because last week me to ne nkra it will say ne mema no oba baba beche ma de na what you say see you pa see adwa achade eye den a Aunty Bea achade meme adwenkyere mu no achade eye ade bi a wo susu se esombo ma wo na ode ma obenten anase obi a ebeso nani ana wo feel se eye ade bi a esombo na wo mumu no esombo ma wo nti wo de koma nipa kro no wo susu se eye ade bi a wono so ebesombo aye den ama no aya na yeka bibi se ne ewa akoma mu no eno ne ye den ye de che donsem de ewa donsem no eno ne ye de che enti no anse na wo de ade be ma obi no ewo so hu se sa ade kro no esombo na wo de kwakwakwakwache enye bibia sa na Aunty Bea ye de che enye bibia sa de che yo ye konkomo ni details mu a ye behu ade ni kwan se wo de che na kwesi so kasa no say so tai cha de bebre nso a na be ma no san hyehyɛ game no wo abonten street no eso na ye be ko Dr. Growfine no na o se ono de ode ne hu nyina akoche eno de ende ye ba ye be ma na kyerem on ka ne sa ma ko ye wie de na bebi a wa chedu de no wa chepa ai so okona se ohwe na ade asa ne na wada ho no na de ntina ye okwa enwumre nko an eno no nu asem na Aunty Bea na wa adwebo ni bi wachiri meme side ni so ho no enkenya de bone because enye sika enye ka nko an ye de che se ba se wo so de no so ka ho a onye me ba cho ye ko Dr. Growfine ho ye ni doctor di ko wi a na o de me si enne ye bebi adwa me pa cho si ye ko Dr. Growfine ho ye ko Dr. Growfine ho why yes you do my why sorry na Dr. Growfine hey doctor ayo je wa betu ni o aje me sem kra e ma je won sem na sem kra yo mo nyo hey na doctor ya o cha de o de o cha de je sem be de no che ma de pa na wan che de nwumre sadete eno sade de ya na eye aya fa mo de adwin fi wom no che de nwumre no doctor o cha de me cha de pa wa mo sa na mpacha ya o cha o ma de obi a nani nna so wo hia bibia nani nna so wo de ma no a eno mom ye wo sika ni a wo sika wo command sika enche dan value bia watoto watch bi so a wa hwe value bi na de command no a ye sarati Christmas bi mi sika ni bi pam hwe mi na sika ni de nam de na me ye fruit basket very good nam de ne je fruit kakran obetimi atopa but we time ko de photo sarati go mo am say is ka for cry and time chow ma de ye che ma de pa yo doctor last week no obi be papa o se na dey Growfine maka I say man na mo concentrate wo mo so sa na mema no
Okay. Nti ene kakakra bi ma mema no. Na fa fa ma no so ho ndia na ehia. Yo, me enchie watiefo. Okay. Bema. Bema. Ya dia hia ni yie pa wasase we so. Bema. Okay. Eno na maye mema. Okay. So atese. Nti bema de enya de odidi agro. Okay. Oda owu mpa so owu kra na. Obema kishu se eno ye adwuma. Ansa no wako. Eni kwan se enu wugya no. Pacho so atese. Na yare bibri maye mema no eyemre. Okay. Eno nche se ewu. Bema de enwu. Bema tiasia. David. Oso wukura ja obema no. Oso wuja bema no. Eh doctor. It was so de wo kwa wuja bema no. So atese nti ukwa yiase a esu bebreba ema su nyina eye mema ye de ko. Paso atese. Aminka asem bi yi. Na ne me kasam. Me kwa yie bi. Na bema na efrim na ne hini su no. Na that time na me sha kakra fine. Or the metofi ko or the papa ba me ni so wo su nyina or the metofi na me speak na me say ah na obi a ukuna ewu pa na obi na bedwam na or the metofi ko na che say ye be fie na ma me ka me panyinsem nti doctor mpacho to aso nti yare bebre ma ye mema no eyemre ena nuro bebre aye nom no ema bema no eyemre en adwendwena ye adwendwen school fees pa so atese valentine ebe en wan hwi obeji yakọ nti no the pressure beto so nti no ka ho ma ye mema sem no eyemre eno nti ne ese bema no a ekita wo no enye dompe ne hyem eye ntini ena mogya fam ntini no so emu sisi a etise de mogya ntini ko wadwem asisi esa emma bema no emfansin yie pacho so atese nti mre bia na yare bia woda so bia doctor de aduro mawa bo modena so obenu maduro no di kai pe yare no ho aduro first ansa na obema no abadwene ho cause obema na ayemre obi wo ho a onya diabetes no hospital ne ma no aduro pe na am say de bema na kofom wo ka che doctor say wo mpega ne bema no kra ansa na wonu ne duro but wo hwe so nu aduro yi a obema sam ekoyi ti bema ne de onkonya yesa ti me bia nu go fa mageduro no se de be ye bebo ayi entirimu ne duro bia doctor bia ma ye bia so ye de be ka ho se de be ye be ma ye mema sam no so akoso ti ye fe number ne tuga mo gift no ye number no 0244 59 65 32 0244 59 65 32 TAC abaye nua manum so a how high pa ye menstrual disorders sa menstrual disorders isi ba na beji problem a ma mema so nya problem because oba no ho no a onya problem no be ma no ntimi nko ho to oba ye ne menses na bosumi ni nyina mogya ni ntwa ni problem no be ma so afa oba ye ne menses no ntimi nko kitchen problem no esan abafie tine so oba bia ma o menses no ho hia o chen wo chop money fi so chop money de di mfie dukura o de ba nti bi ho a obaje wade ama time bia ho se bosumi bia o menses na ba enye sa edo ha obeba if it's a Yankopon wa mo oba bia bonini wan hwe ya oba o menses nti unya ba a doctor fo aye hwehwemu ahu se yi ema edubi asi ho a emu nsia e wo menstrual challenges de enti etisa de se Yankopon ama hormones strong komiensa estrogen progesterone follicle stimulating hormones sa hormones yi na ebeboa ama onkosua de kra anyini na ato na nyame ya adom na hia be ma sperm abeda awudie num na ya fred eba na se enhia be ma sperm o se eba beda awudie num na hormone foforo aba be pai no na ahohuru ma na pia fred menses ti sa hawe no hormones yi etibi ko high and etibi ba low wan hwe ye bu bia betimi ama problem tibi bia no go fa magedro no se be beboa ama hormones no release at the right time and yes it will help be bro Yankopon de o ma to ma me na so a wusu nga kusua odija okwan ba asase we so ye 1 million udu 13 years na aka 300,000 na che 700,000 a time da so ebekwa kopem se obedu mpagin fie so eka se wa ko menopause tibe bia no go fa magedro no se de be ya kusua no aka edukura no ebenyini na ato se de be ya obenya ba frame enye sa edo how bebreo a doctor fo nhwe mo kire se sa emansie ba ko onya ba
fibroid ba beto mo ye ba ko yam enam hormones ai friend estrogen no e kosuru bebre the problem bebre be ma fibroids about yam and be develop fibroids wa hwe ye obetimi anya miscarriages na mo hormones nti obetimi anya menstrual pains saa na oba bi wo ha onu ni panyin fie so no atwa bra mo no nti ne sidin go from yedro no se de be regulate hormones no ama bibia aye kama menstrual disorders ni e ba bobo so na wo mu ba kokura wa trumika akohwe go from yedro no ansa na dabone na ba ko bi wo friend ice cream period wonya menses aduane untimi ya wo wanu mu ato no go from yedro no se de be boa ama watimi adidi premenstrual syndrome odon de aka nanson nenum amana bu ne nsa no obebo ne nsa no saa kopem se menses ne ba bedru ifise eba na emu ayedu ebeyi clot edo how eba amenorrhea ana amenorrhea obabi ho emfie numomu ne nsa emfie duni on top pad yare ngo fama yedro no se de bebeboa ama bibia ye fine efiri boso mi no kodro boso mi ensa nsa buwa ni mu a hwe go fama yedro no yare ebe how pa onu go fama yedro na beboa yo de friend metrorrhagia ene man friend tot ende boso ne so eneba o kire na atwa ade cha na asamba obi de oye ne de 1 week bia oye ne menses obi so ye de 2 weeks ye sare nyankopon hye no boso ne so a na wotwinum no wanya kura nye nenu num go from agedro no se de bebeboa ama bibia aye fine menorrhagia saa menses yi de emma eba so a entwa nti boso me no obeye ne menses a boso me mienu a woye ne menses a edu saa mre nso be ma no so haye ko se nim sa wo tu kwan na wotwi bi no aba na afei na wotwi mienu na omai boso me na omai a ese be fa baabi te enu go from agedro no se de bebeboa ama bibia aye fine dysmenorrhea painful menstruation when the word adwuma mu anya de obetimi aba adwuma if you say menses no eye ne ya kodu time ane na kokomo popo ofefe na yi 2 o'clock go from agedro no se de bebeboa ama bibia aye fine endometriosis ne friend anidane no o menses na wo ye no wa wo de ne ho ate to ye o menses na san na chi ekogutu sunum tutu kosuya to mana asai ono obai ma da sperm be to mana asai echi sa wo de awo ya abo sa o house ye hawa ya chen oba oda awo mpa so mpre no busumi bia so be hu ngo fama je do se de be bra enoma asai ama da bia ba etu enu ya manufu so mo use contraceptives ebo mo ban no ya mo no go fama je do enka ho na sa nro no mesrawo ya ben doctor na doctor nchiro se we na nu moja befa enye se pegi numbi age no tebe so be ko numbi da bi ebi ono doctor de ma ho enu ni bi ho ama oye allergic to sperm allergic to sperm nti wodi padua no se sperm wachi wade nti wa wie kura no na o sperm na ma na oni be ma da kura no sperm no oni padua no be se no immune system be se na chese eye de awo atwa ebi okura so oba wie kura na menses no kura ma uyo obi a wo problem na no go fa magedro no ye de yan akase ye kokko na ye dre ti wo ho na so adi so briw uye adwuma wa wia so uye adwuma ogya ho akoma bo periperi unsa no na yo titiriti ho nam nyina ya o ya edura na adwuna wontimi na go fa magedro no aduane si wo na wontimi di a go fa magedro no se de be ya bibia be fine obi dware wia na o de afin dwe ne ho empompo bobo na epa ya misro no go fa magedro no atenka ya de edeyi pa no ho asem ne ye ka no valentine be o so wote atenka ya de edeyi ti wo ho na wo nti atenka na chese wo hwera de atenka no so de twato pa friend orgasm eno na otimi nya na chese obetimi atra heaven to bia no go fa magedro no se de be ya obenya atenka if you say yes heaven no ade a eden kwa na wo ho na asase we so orgasm ne twato de that is where nya bia wontimi nko heaven no the number no ne e chebe bia be ya dro ne bia to emre nti 0244 0244 59 65 32 0244 59 65 32 asante region ha de bia bebo awra bia say pharmacy herbal drugstores in akasa so wo ka said na mo eto aduro no wo hia ka no na wato bi ba bia eto aduro bia banya bia to na mom se wo nkranmam ne petemu a ko kan shi drug lane kinswalk herbal tinate na boache angel repass router obenyabi asama fonko equus pharmacy house of drug and aridama ko foredua gamson pharmacy obenya grow farm jadro no nkoko hillside ana anti Akoma obenyabi wo sonwan a mosaic ana green light grow fine ho tachiman abibidro fie obenyabi
saa na wo was ana takwa obenya bi wo was ho bogo so unique herbal grow fine ho takwa de AA mensa libo odalo obenya bi Cape Coast boachi ansa ana pena mankasim associate station baabi eto aduro bia emre nti wo de frɛ me na wo question bia fi otrimwi ko ka na so ya ofra ne enu wadi nkomo aduro ne frɛ ne grow fine yesi no grow fine mo ye duro no if you say grow fine makes you grow fine. Doctor, yada supa na relationship mu why na ye na said yes or chade. There was what chade. Relationship. Dear who say ni responsibility. Dear the partner here bibi no. Okay. So what I say, so partner ni here bibi nti wo na ye wasade so wotua wo tiema no. Okay. So partner ni here dia both sides. Both sides. Yes, de bia man it na o se be man in family. Wo ne o partner te na o se de bia tade o se ba ako. So what I say, woni matade size prayer to bottom na yema no. Okay. On so nim se de bia boxer shorts. Ayesta on so timi toma. Okay. To bia timi to. Sanity bia timi chade. Bia timi chade. Se de pay kan, wo timi do body no so e chade ni nyina aye. Hey, doctor. Oni padua no ya mo fan chade. Ye ni padua no. Yakopon kwa na de ni padua Jesus. O si ye nsua no. To no atimi de ne ho abɔ afɔde de a. Ade na wo ba won timi fa ho amɔ afɔde ma ye. O de che kwa. Akoma mu say Dr. Grofai happy Valentine's Day in advance, right? Thank you. Happy Valentine's Day in advance. No say Dr. na commercial that you no so about that topic and I be from aba share na ono so betimi a share na dwe papa ene ye kasa e de afa achede ho ni nyina ne say na wotwe mu the Valentine's week odo na wotwe na relationship na uwo mu no hwan na ye na sudie ni duty ni responsibility say oche ade ene sa nkomo yi na ye bo na yesua ade nti ye ne nana akosi owa ha oche na dwe na ye panel member de bia mu hu no na motene nka Peggy enso ka ho na ye ne ye nuanom bi so edi nkomo emrepem no ye be momatie omo nso ensem a omo kan o medikin akyerem akyede kra eye den nti mame ntoma nana akosi biom se ye ba relationship mu a hwan na eye ni duty na sudie say ono na nchaade wo relationship. Aunty Bea nana hwe e ka se ma hu ho ye me fe ma be pew say me na be pew pachwan me be pew no so ti ase ma ene yedi mo a ne abedane oba ne be ma yeti say ye mpne mu say ya wari mu ye ho say odonti ene ye ho ana mboa ye wo ho a odonti se wo se me ma wade bia wo se me de ma okay onso odonti wo se wo mama de bia se wo de ma me de me hu ne se afani nyina no se se ye de e chaade okay ba baabi a me sa dwene wo pa ye nko ekiri kakra okay me kasa bia me se ye nana no pen so so wo hwe a nanka ema no soso ye so mo wo be hwe be ma mitimi ka se ne ma bre me nya hwe na akonwa ya ejidam yi na me dam na ntoma bɔ masen obey be kwafuo mo be bibia na osi fufuo pan no osi nuama na oye bibia wi a wasa achemade enso odem on dem echo o wi so wasa ebusame na unko bia bia ana obekɔ ba bia unhia bibia na wasa asom so na ma so mema so tetimre mu ho first no na ma so mema so pa a chain a dane ba say bema a wakɔpɛ oba akɔsrɛ a wode na bɛka ho na mo nipa baako na mo tede e wo sɛ bema utimi hwɛ oba ɛna didi mo a na yɛsi bibi di 21st century ebeduru wo yɛse de mema timi yɛ no e man so betimi ayɛ ama na bro so kra sign dia ka enti se no sɛ mancha e wo so wo kyɛ okay enti wo hwem pa kra na bi den ka wo sɛ nke ma na kyɛ ade e ma ne nkyɛ mema na de yes because tieu won sɛ wo hwem pa o analysis am ye tie ni o tie pa o tie fo tie ni pa me si me wo hoi ma be pew
yesi bibi di 21st century na amafo aba bibi a ya besua yesi oba timi ye de be ma timi ye bia e ma ne sa abro so nyeza na muka it is a first nanka yeni mu nyina do afuo ebom ne yehwemo edu ba bi yesi musumo moae kakra na musumo boae edu ba bi yesi 21st century oba betimi aye de be ma betimi aye bia intimidie mi se mi follow nuama bi aye kwa ka meka se wose nke ma kra mo na mo hwe o ukọ kro bi so a on se kro bi du ho a emema gudam o na ma ye ena ma ye adwuma se ho mo culture no omo ye adwuma den de emfa culture nto nche na bibia culture ne emfa nto nche se sia na ade ye ko ye tetemre mu ya ko ho awie ne aba nem okay what you say enne de aba ewiase aye ye nyina ye di akire no eno nam de onam mu 21st century ene enam musi mu betima aye de betima aye bia senya se tv so ne eti na nipa hwe ya ankasa bi oba ne be ma dada mu a de meme ye no seze osu betima aye abro nti mu kra musum ye to eye de eni se mu ye mu ye wi ana afi de mo se ye bre na mo aka kire nyeza na eko nti nka me de oba makakra na be ma so makakra na nansen no ye ka se mu ka se mu betima ye de eche nyina no be ma makra ase moni nso be ma de makra be ma gift no what you say me e wo se me ma obi ba de me fu se wo odonsem na me de ma e bia me hwe me ma ho odin e hwe ma na mo ntu hwe ma djuma me ya pegiti hey na fanse me ne wo ho a me ko okro me fu se mpese me to ade be chepe me hwe ye za 33 10 atwam still se bi okro na obetimi ato na metimi ato na me de ba ye na pegi ani ate e be ka chem se na we akoto bre me ye na msi de wo don sem na me de ma o enti oba charge be ma charge na mom ye de ba se mo ye mo se chese bibia mbetimi aye abro nti de de ba no mbetimi ama abro nti aya mo ntan peye de no there be o meba pegi wona ma me fa wonjina ho na say wo koto 3310 ne dia ma pegi wa wo hwe fansa me yire no ai amene neti one neti wo hwe se ne pegi esiti na wan kasa nso hwe ubotom ma ho den hwe me nsem na me fu se 3310 na obetimi atwa ma to de aba pegi se agwasi na de na okofa abai sa de na okoto o sa wo hwe ni pakro na wo de koma na nsa na wo de wo hwe ubotom ne kwa me hwe no na ma hwe mbotom na ma hwe njuma se de sipo na me de 3310 na ebre ene fata no yo mesi aba ho biu na se 3310 ne fata o Aunty Bea yes adentia asembisa debi ne fata o debi sa ai ne okay adenti na en fata o Aunty Bea me das on say obisa se gift kra eyedien me ka se bibia esombo ade chemu ankasa no eye ade bia ne awoje ne ne awo ode ba no there some kind of bond bi eba montem yes let's say me de iPhone 15 e de akwa koma Aunty Bea Aunty Bea oji a e de na ho beyo what I say even though you say do nya keto obema wo no oni nya kese a ode bema wo ena se wo o ma keto na wa appreciate e bia next time onya kese a onye den on fa ma wo but me obi ansa na wo de ade be che obi no make sure say sa de kro no esombo ye den e ma wo nipa kro no na me ba esombo asin wo to no ena esombo ma wa na say de wo de koma no no de wo de koma no wo so hu say de wo de koma no Aunty Bea esombo ma nipa kro eno be den we hu say esombo ma nipa kro Aunty Bea wo say wo hu eno na like you ka say gift na nka Aunty Bea e ma odobi and the more na wo che na eyi odobi ye den e de ba e bia semi opese o ka che nipa kro no wontumi nka ba true gift no so no na abo mo etima e de waka wa asem na wo ba be pemi na ye fa so kwa to nkyere wie e na Aunty Bea wo de ba eno na ne botom beso
nti ode ba no be ka de ne de ahye me enchiri tete ne so wi ana mo nu mu ye hwam Aunty Bea enchiri na wonu mu nye hwam onye serious sa me ana de wode ba do ode ba no onye serious okay onye serious okay onye serious Okay. Aunty Bea ubisa mo ka se e wo so oba e na chaade mama mfa wo nkoya mamrem se be me baba be ware oba wo hu se oba okotue ni tirinsa okotue be ma ni tirinsa da bi wana ya na de ba mema ne busu mema na busua ene be ma na nkasa ene keka niema bom na wa baba beji oba na firi na busuafo wo na ode na kwakwa kotene ne fie na wa baba beji me de makofie awie a wo say expect say me na me nso gift ma o no everything e wo say be ma na ye enti wo de on to gift no no on to gift no no Aunty enya wa so na se si a wo say wo ma na na se ye enya wa so na say ye che e be yiri we hu said you ordinary me let's say me no to ground on me esa mo che gift no wo say it brings bond enti no say e bring bond there it means that wo oba no e wo say wo che be ma no so enche na bond no awo ho ba wo say wa be ware wa kofie dia na che say eye man bebre adwen and the wo kan you Aunty Bea enye ye bebre adwene but that's how it's supposed to be say Nyankopon say omo beye yense soboa ye beye omo se soboafo what you say na omo be sam omo anim fifire na omo de ayeden omo de ahweye enti me de se wonya be fa me nkoa de a duly Aunty Bea gift ne de se Val's Day be e wo se woto because me de me ye ofie ni se wo ba akohoma ene ne se wo se nka akohoma so ka che me se me na membo but ukokra moko counselor ye ka se e wo se be ma wo sori anopa wo ye wasede as eja wo be ye akohoma to me de ni se obe ye ato na me de ye aduane me de ni se me de be hwe wo ma me de ni se me de be si wo niema me de ni se me make sure se ma ayo no niema ye de ama wo ba se ba ne gift ni nyama nyama ne de e ma ne fa nhwe omutiri mu se e ye o ma se de se wo so omoye Aunty Bea nana e mama me sha she me see fanse pegi ya me yire yeti hei wo ya me yire wonya me mpena ai ade a me de bre ni bia no wo se esombo na me de bre no na me hwe pegi ba bia me di ni free ni ba bia me di na bedu a me mu de me ton me nim se 3310 phone 33 yes 10 3310 and I was the command okay na me de du fie a said they me present ya de no ene kire ondo a me wo ma no okay what you say okay enti se me du na me ka say Peggy o ya dey wo sha kitchen bra won say wo fun say ye me to fun ma wada wo ma o hwe ase say babia me gina ne babia me ko me banyina no ma ho odin wada wo ma manage we ma kakra wati me do wati presentation no na hia na me de ma wo me de ma wo ankasa wo se utiri mu ko sha kitchen wona o keka bi kire me se ya na je so dom ade am de ma wo no wa ni anfo na o ka asem bi se me ba na mbe ware wo agi wo fifie a ho me nche wade wo okay ya mamre na me diso okay mi wie na me no be tenasi ye nyina ye hyedan ba ko mu a ho na ade che e hye ase e ho no me ne wo do apam okay enti se me wo bibi na mfu se me de be che wa hye ase fri ho enti fa ne se madwuma me ye kwa me koba edu ba bi kwa mitimi ze enye mitimi mu di nkomo enti me hwe ya wo fo na se na msimbo ade na mami di kan pata 3310 nkomo na ansa anaje say we ni de o di we ni di kia ba na chire oh se me buy presentation na chire Aunty Bea 3310 dia de pa na betima isisi apart from so be tie radio o betimi de nya call 3310 now na say your phone network emba sir Aunty Bea okay yem phone say 3310 twam eno me de abawi ba ye be ko valentine fiade hwe me yire a ade a metimi di ama na on say chocolate na na shim bibri ai beto miensa box miensa na obe yi box miensa box miensa de ade tia no miensa se kire se me wodo na me de abre no fi so eno ye me yire okay mi tia no si miensa ti me ba odo ewu ade chemu ajanka odo ewu wada oma valentine die mini hwi kra no me chocolate abrew som
usum wi am say mambu bi ma bu am dey show ni presentation fe okay enti wo dey who admit you remember the types of gifts are obetimi dia ma yes but who admit say in relationship there eye oba no any be ma ni nyina ye give and take any kwan say de bia yes e be ma no nko an de ma na your 21st century is be ma nko an mfama first na no oba anya adwuma otifie hwe nkola say mo say mo be kwa akoye adwuma nti ye mam koye adwuma de a wo so mutimi de bibi ba what you say enti kakra na wo so nya no fa kakra to ade echem na me so me fa kakra to ade enchem na wo de kopa ne say ase me nko ade a pagi ni mandi ni ye eno no ekele odo na ewo relationship mu nana eno sa ne de o de beba nyina no mesa akwa abonten ne de o de beba sese de o de be chem nyina no mesa fa no so already na de no I establish say gift ne de o say fi mema ho na eba it be bisa say nti sa na ono ntimi emfa bi emba no ekum odo na ewo mu relationship amen ko amen for don transfer ade ne de kakra ma na de kakra kwa abonten na kakra na de kwa abonten no ayo ma bi ono be ma bibi ba ya so mimti bari nyina ma mini yakos yo ye di valentine na wotwe mu na ye bisa achade na ya nko an na wo de ba na say daddy di ba sweetheart o ma obi na wo so di bi ko me ne say we de ba na we de aba nti wo de won twen kasa wo de oyo ba nti no oh de me kura me de timi di kan to da ono so de depend ba ya na efe say say oba won so be kire bibi e de a kire okun say odo ya na nya bebre say tembe ye chaade o e to da na pakra onya nsore ye no betimi abona beti so ati ase no ma na case kakra na de I love you akam pacho say dey oh betimi ama na case kakra na de I love you akam a gift I see a gift pa men bi ne wo mukunu ma ware ache enso wo kan I love you kra won kai da wo kan bi kire no won kai no wana na kwesi abehwe manim won kai o won kai da wo kan bi kire ni kunu ana I love you a gift yes emma tembia ware no eso me kai se me ne kunu ko na danfo bi ho Mr. Kobi was amumumi no mo kleke pa so ma ware ache oba na ye di agora obaka se bi afi na ye hu ye so ache papa way back 2007 my idea eno ya ware no na de akankan what ya say nkan enti etoda e was ya na was ye ma ye jaso enye obi na baba ba ya ma ye okay oku anu ma bu you ne gift ye gift ya ache de me da se fami Congo ho na enen koma ye bo no enkwati bi nhihye ho enkwati bi nhihye ho Valentine na eba no Valentine bana wanya ene edi ayewo mo ide ya ehonya ehonya di abema na ko say ye di ahye yetim as Valentine na kwa ya de ba ko bi eno kwan di nkofo yetim sa eti ade ni kwa so koye kura chinchin etwan bo na odi meka na akwa akoye enye o amwa nyaisa na kwa mpesa abo ma beti am case emunama ubemuna ubemuna de so be edum so ubemuna eti Congo ointment Congo no die Aunty Bea everywhere you go say there mama fry en kan say ye ko haye nya bi ye ko haye ya to apete krom ha say nyina baby a obefe bia Congo ointment no ebi e wo production ni dem ka gidi because abroche for no say the city pressure to ye so no oh say there e ko panti uko eye sunyane a green light pharmacy ena cap herba ebi wo ho breakum so rich Zion pharmacy newborn chemical ena element herbal center breakum me se obenya bi ena sunyane so ye green light pharmacy ni cap herba wo so benya bi kumasi anso de be bia ye ton herba hunro bia no Congo ointment wo ho menu aba enya be menti na be siesie ho wan kasa siesie ho ma wan kasa ho na o confident level entimi enkosoro da bia me ka se mentina wo se obi eji ukunu wade aduro ene aduro bia ni ba bia aduro ni se wo be yo ho ye na etimi aye kama be ma no wo kwa abonte kra na okoso ade ni hwe a ho wadawa was arasa mayire de kra kwa ni mu chen we ti be de wakwa akoka ho obesan aba eti siesie huye na nya fine 2025 yes Congo ointment no ya to apeti mu ye pese obi anya bi because Aunty Bea wo wa no obi afro
me gina ho ma tini saa me nya kongo ni bi nto eti monkyerɛ me baabi e ban a menya bie te sɛ de ya to de apetim eti wokɔ ne esi bi ni wa ɛno ane sɛ wo fa wo phone wa frɛ yɛn ɛwɔ 0249 01 71 01 0249 01 71 01 ɛna 0204 61 ɛyɛ Congo ointment ɛno ɛna sɛ sɛ de ɔbaa bia wɔsɛ wo use na etimi akon white ana wanam a ɛyɛ wo hene sɛ wo menstruate so na wo wie abo sɛ mogya su fi bi ɛyɛ ana Aunty Bea ɛba ɛma no mama yɛ ni ɛnkɔ nneɛma so yie paa saa mogya su fi no ɛyɛ ana ebi kikam nye ni nyinaa na ɛba eti wanhwɛ ho ya na ɛgya scent ɛwɔ ho ɛbɛyɛ ho sɛ asa ade no wawie eti yɛ ne odɔfo ba nkyɛn a wobɛma ne kwan ama na ba afei wɔbɛba wobɛpie ne de pampan bi a ɛnyɛ papa na ɛde aba na ebegu wani mu ase eti Congo ointment no wokɔ mfikyire ana menstruate na wuwie na mogya su fi kakra na ba na woti Congo ointment su pia no na nane no yie eyi de akroti ni nyina de aba se be say ya de na ma kama no wa beje wonsam because for so many years I mean ye bi say da afi me say na ya na bi keka mu aya na eye so ate say ebe nane no na eyi ni nyina ba pampan bi wo ho no mu a na eyi pampan ni so efiri ho me se ba bi a ye ton eduro ene heba nro nyina no Congo ointment no ebi ewo na de be pese wo ye nie adana obi busa me say madam me wo infection a chewom so ma me sisi ye me ya ma me to asentini nyina etwetwe me ma wo mpa ne anu nro bebrebe entimi enko Congo ointment no ebeje me ana enie ma me nkyerɛ se eye bacterial infection bi a wanya bi a syphilis na asefo ni bi a achewo so wa wo mpa ne a o 3 years 4 years wa ko a eno kyerɛ se ayemogya ni mu ma apani afa nipadua ni nyina ti ayehuhu di ama wo fra ye number no a ye no bedi nkomo bebu san fie dodo a enya wo so ene symptoms ensanchani bi a wo ye den eda na die ema wu hu ni nyina mu no ye be kyerɛ wadru a wo benum a ebebo na ye di Congo ointment nso aka ho because ade ni firi wanamu ene koye eti wonu maduro no na wo di we ni so hye wo se de be ya wanamu ho no a emo na sai ho no mokora no se wo wo mpane na wonu mu no a na ebia wo de no kwaye eli na hu ni ntam ko bonsa wanamu asai wo ye ne de yenye ye ade so be use Congo ointment no na etimi esese wanamu ho nyina e de ama ho sa wo hawo ni atiti we na me ba ha me kan Aunty Bea na so me ka wote say be me bi si ma wo manya infection ma wo pane ya ntimi nko woti pati bi da eye ma na ye kasa e bi say be ma 2-3 days wo say na ne ma bia sesa wo no ho na odimirika kopa adure na ko but oba beje mu awei na hyehye ye hu no etimi di 2 years 3 years enu na emo no wo ma fa nipadua ni nyina afei wo mpane enko wo num nro afei enko na adane adwendwene esai bia ni nyina ebubu bi gudem eti meso menua ba sade be ya wo de ani ntimi nkonkosie sade bi mu de asie wo mama nne obi hu amane nti no yusu Congo ointment na no pa ne enumre mentwe kra so benya infection anza wo de udware no pa ati bi kokoshe ho asa na wapi udware enumre ati bi kokoshe ho asa na wakwa akoda ada wo game twe ho unyusu bi da kra na afa na wo yusu bi because of sane ma bi nkoya stay off 1 week and say 2 weeks ya be say wonya good results na sade nkofo frefre di adanse no wo so frɛ na wonya adanse die na stay off cry ne be ba nkonkohyem yisu aduro no a na wo kasa wo kɔ ho a awurade a obete de odofo be ka de akyerɛ na ka valentine yi bai wa yisu ne be 1 week bi na afi valentine wo bie ne memu a de akyerɛ no a wo bo se kana na ya ko wan kasa case nkwa entimi no ati ase kenu so betimi aboa aye bibi timi sew se wo problem bia so wana mu afraye na ye ne wo eni nkomo enya no nkwa Congo ointment timi eye wedi a aseye se bia ya sere nko ne enya na so bai oho ene stretch marks no ebe mana ye kama nipa wunya se okuta o natural color ema wunyini kra wunyini suso no na ye hunu se wanyini sameti he ya me ba abrewa yi se me yuzu yankene me twintwam me ba abrewa no kropa me kam eja me ba abrewa but time bia no me ready na to say
akra ewede because memfa enku a anu ohye a ebese mewede no emfa enkam mewede but ebia wu nim akwa enku ama enku no asewa meso yusu konko ointment mensa anko ho mayenkoyi oil serum samena ne ade woni bibi papa bi ade ma do de ma wona sel twon na bepe konko ointment natural ti wo de besra na yi na so ba ni stretch marks ni nyina afiri ho wo wi abetimi ato aso asra wo pese wo dai so a ye betu ofo se penku a eye natural product enkofa problem bia emfa emau na enkrofo a edi adanse no bo se eye nsa ne gu me elam koto kongo ointment but say Akama ho medesra enu na medesra me mfa nku bia asra biem ointment ne papa etimesra obi a wo we di aseye na ntama pro ensa na egugu wo pompo na ebo wo tibita so na entwetwe no enfemfre ho ya number ne 0249 01 71 and 0204 61 Medas papa yetwa ye dwumadie no so eye akoma mu nsam dwumadie na watwe ye nyina ye nim say eye Valentine's week enti akoma mu nsam so esan say akoma FM da ye na akoma so enti no ye kasa nkakran dia fa odon ho dia wasa wo de che dia ni kwan sa wo de che se nia odon na eda wo no kunu ntem eda wo no wo yire ntem no ye no so mbetimi a sustain sa relationship ana say wo be sustain sa odon no ena dia ye kasa say bu relationship no mu kra no hwan na wo say o che ade na ache dia kra mpo no etimi bua e ma odon no etena mu ana pegi ene na nakwesi ena ye guso a ye di enkomo no na wo hwe ye ebia na ode untimi divals day ni bi esan se wodofo bi efiri mu e wo se mo pe no crab na wo pe ba bi a wo benya eyie ho bibia hyehye ye bia de a eye God's Way Funeral Home owo Asafo udru ho no ma wo se wo hwehwe uncle atu kokobo dan dada ni mu ho na e na obehu wo mo God's Way Funeral Home omo to efundaka abroche de Ghana de omo ye bi wo ho bebi a wo ye eyie no ye betimi aye decoration e de amount body no eda mpem no nso o pese ye honum decoration en ma wa no so omutimi eye omoye wreath ni nyina bi e wo ho video services pictures ni ade nyina God's Way Funeral Home omo etwa bi afei so omoye aduane eye catering services for the funeral anasa ye from pa eno so mbetimi aye e de amount oma ombe peja body no Paul Berries eno so owo bi e wo ho e na afei so omo wo sofo a so odofo no onkwa sorry ana say bibi nti no onkwa sorry na opese sofo bi be ye burial service enso edima na obetimi enya bi ede ama e God's Way Funeral Home omo Asafo labor oben kokobo dan dada ni mu anka to du ho abisa no omo numbers 0243 737457 0266194678 3p garlic mixture se beji garlic dro papa nenom na oho ento ebusu immune system no oba obu nsa na wote ya obebre akopa bi na enom ojonso na wo brenso a eno so kopa 3p garlic mixture ni bi enom vitamin C ewo ma eboa nipadua ni nyini ema ni eyeyie pharmacy chemical herbal shops nyina obenya 3p ni bi ewo ho 3p ewo to akoko mu eho no eye kokko garlic na eda ho no nso eye kokko Frepiwak natural ewo 0248928824 0248928824 na kope 3p garlic mixture ni bi na eno mame fa nko agbozo herbal clinic enso ose odifidie mapa edbe show ni pedue mehu yare a etete wo no hu yare ni wi a wasan ade enu papa Food and Drugs Authority age atum no odi ama say typhoid fever junso mu yarewa enemu haw nyina fakọ agbozo herbal clinic kuma say all the chemso May 5 Old Insurance Junction kwa na obehu omo 0553417752 0533417752 enkran kwashiman obey ohene na himfie ho 0241750282 nana mame bra ho na me baby saw ya establish that it was both ways obadema be man so dema eboa ema relationship no ebonde na eden sa na ansa na obekwa obeche odofo no ade no e wo sa wo hwe obotom nko a de obetimi afford ana wo sa wo hwe odofo no senia osi ete ni class owomu de oye ni ansa na wetimi ehu se no ade we de me girlfriend me wife on deserve 3310 Aunty Bea unim say sister or sorry koi asem wo kan say
no abo kura beti no man case otaye sa be ma no be ma bia wo de ope se bi omomola omodie no see be ma bi wo ho a pacho one oba tena 30 years 15 years on kisi ni yiri da on kisi ni yiri da enti that day no ko a enye no kura but on pe kisi be ma bia wo de ope be ma bi on pe kisi enti that day nko akobo na betima na case na ka chen say one man gifter what han pa enye gift mano because who say me say we mama a na ka chen say what show me the whole year we show yes we show say me dey me pen why on pe case no there be it's wa 7 na okay enye me but me pese me dey mfato kire say me come asema na obi su tinchia na o say send a mema biti mema bi o mo pe case okay enye say bia o kan da bi but on pe case on pe okay but that very day I do chocolate day I do Valentine's day now akobo na beti won pem koju na na kwesi hi wa hanu papa why day wa hanu papa obo na beti na ye day na wa hanu papa enye we are o say the whole you know I said twem wan chene hwe obekọ abontin obedu ho no ho ne ya ye red ye de sa to ebi na nanim say yi ne ye de bi asi ho ne ye de kokko bi abonkom ne ye de chocolate be pack ye bi so ne ya tiba akwa no da ho different set opie ho ne ye to nwoma no bo se na ni na no so ada nwom ne be na Valentine's e wonwom ho hey special song special song near there here. Jay, may release ya ma next time. I release mama ne. Say next time by Naval's day nature. Yeah, me man no tie. Ye wa de bia wo de yan wo de chie. Oh. What she share red na si ho. Red day. What she share si ho. What be chocolate si ho. What she share nuama. Me buy wo ye me side chick ho. What ma me ni agi too much. Ba pegi sorry wa bo ma betira. Any. When you no cry bi no fa ne sa. Na makoba bi ni amma me red yi abie nuama so a kire me wi amasa de me honam abafode a o se me nsa me mra fi mere me ka che o se me konkran Enti type of gift no ma me sign bra me question no so it's o hwe ukunu no hwe no wa hwa yire no Valentine's day and eba okay ya shisha to say e adofo da ye cha de okay enti de wo wakoma mu okay de ye ofe okay what you see okay na me yire pegi to a wo say on de oyoba eni so cha de on de trimu de na ye no on de ono aduane o hwe nkola no gari wo mo fie ono aduane ma me di ebi wo kwa me nua ma o si na wo ye ni nyina awia at least box akra efe okay and I say odi who say me call office depend okay to pack okay odo you who say you pens pa okay de o makoma mu maji no fe so okay na ka chem say wo yo ba na wo de ma be wa free obusuafo wo de o ma me hwe a enye fe kra na me de me ma so me ho what you say wo de fan say last year mama o 3310 this year me hu ni say you see your price ko animu you see ahun fe ni bia be ka ho oso adwuma sama ma bia adwuma ma wo what start here mama o ka keto bi utwi nje say o say gift no me pagem na me de ko iPhone 12 me de iPhone no ma o de hello darling hello na just say wo no ye bibi say no no wo pe eno no pe ai na 3310 say de mi sika so ye no nya of last year mama 3310 but move ko iPhone dey ye na 3310 dey kan ento be bi tiri mo onkoto me kwa de nka unim me se pegi tuwe me yire a ade a me hwe be fata no pa me wo lady bi o full slide na mama na yi straight dress oh straight dress come on na me dey acha na no be me laundry no me si no ma to the fine na o koyi ye na original na scent no wo full scent na wa wrap na dey acha no gift
a gift. Yes. At least a dream crowd day bano. Yeah. Odo na wo mi mu, adwen wo mi mu. Okay. Efa pegi ho no. Okay. Machena de pa. Yo, Adra mama so membra away. Auntie B, on say said the gift wo in the so no. Sa na chance bia so e wo ni mu aso. Enti sabi carpenter ni ne donko. Ena obi a oton oton ya eti aye kasa bebrebe yeso ye donko enti wo hwe me na wo susu se eno ene beboa me dia anti bi se de me kan no me kasa mama na o maware no ya ade bi anti bi ekoso on se oka bibi o se wo ye ne sakra na esanse eye adofo da no ono obekọ ne side check honom enti se obekọ side check ho na se me ye oba me maware a de ne chense ma wo nkwala be mi inside ya ma wo eye gift bi anti bi o lifetime nyina enye den empepada se me toka ne ma wa ebetime nya accident ana meboa ba se me wo nkwala be mi ensa e de ma wo a anti bi de ne chen gift we introduce vows there as oba ma ware a me ni mi kunu etie me de ni se me de me nsa ebegu wa pampam na me bompa ya ma se ne adofo da wo pie ne de me mo ba bia enkampo nye den enhye ne dem I know your gift I am me gift anti be gift we aso fom musangu ni paso mompa ye kokoto mani me ka eyire ne kunu eyire ne okunu na me gift ni say anti be memo obu nkotodwe na me de me nsa beto apampam vows day no na ma me da say ma bompa ye pad ne wo ekura ma be hwe wanim anti be mani abrepa na me kasa no ai me so mani abrepa me so bisa awafo na omo brepa anti du vows day say ya omo hya se obi hya se nsuampa ya emu odene a oja ebe bua tutu ahomoni ni nyina firi omumu ento edu vows day na wo me ne bukotodwe ne wo bom because already we ka cha na achade ne saa achade ne ye de hia anti bi ba bia bi ne aduane na onu ama no ene ama na ba ye nyina ya achade ne bia saa menyim 9 months mewo metete akwada menya 6 de menya 3 de menya 2 de okabo me how many years matete sa nkola we nyina wie achade ne eso kurase ne se wo expect say bia meto boxer shorts meto chocolate there be na won't mean to chocolate say vows they won't mean to box of chocolate and 2 bars of chocolate enfanche anti bi there be se menya wama wo ne de me say me eso se ne gift bia eso se ne gift bia wo ewiase empire papa enkoda no your first one na dani du a occasion ni de edu na se wa hoode na me de me mo bu nkotodwe mpaye no se odi ma oja mpaye ne e be hyehye o bebia o sai chick wo bia me ba ma o na e bi ye den e kono so what I say na onyami ja na bi kono so se be ya dani du a okọ adwuma o sa na wo no wo so expect se o be bo mpaye ni bia ma o ana o de wo ba won sem no wa je anti bi se me medical ka cho se me gift a me media man enu nto no e na sede se wa ware me ohu bibi e wa bontin bi a e wo so otoye den e de ba fie nti eno sa na wo expect so onto den na meche vows day straight dress anti bi straight dress say me tete o mo first line o ma me bi o yi selection no o yi straight dress e be fatal me ma chede me o wiase bia me ko bontin me hu a e me man na me to de abro mu onto ma wukunu o da bi me se me de nse me bompa ya ama no se na dwuma be koso na dani du amasa bo jampa ye aye de e de ama no e de na efe so oba be so anopa oba bompa ya ma ne kun so okọ adwuma na dwuma nya yie nyankopon fa ne nko no fa ne bedu asudiem ska wo fia fa wa ba me ho na se me ba se bebe me na se na adwin ye se bio e ma ne bebre adwin se gift de o se de bi e free ai ama me ka ye na wo se free be ma ho ne ba me ba se bebe me o ba so nya den o me onhwe me into gift bia na anti bi me ba pa fie na me se behwe me enti me bompa ya mo adwuma ye ye wada wo ma so yo ba hwe no anko ye bi me da se we de me kra me ne nya adwin wo yo ba hwe no anko ye bi anti bi odi no ba ye anya sa mi say wo be pia me ama kwa abontin empire na o ye bo ama na de oye o na se e bompa ya ma no wadwuma akoso pa de ye spiritual so for pa ye de hia ba me mpa ye de hia me ti se me ne me relate de bia ye ti wo de nka that day no kura ye Valentine's Day nti wo ze na mo ka Congo ayi se Congo ointment
the whole week a Friday mom fine. Ya boy and answer. Okay. Why? Okay. Go be here to me see. Aunty gift no Aunty Bea mpaye enye gift. Debbie, mempe. Aunty Bea. Saturday no. Vows day no mpe. Fa kokko sinsen ho ye bi jai sampaye no. Kokko na. Kokko no dodo se na ato ba fie na me bia sensen dem ho no. Enti me ba no, maboa me ho se, me ne me yire wo ho. Me free adwuma ba, me gina kwan no ho. Street dress. Red. Majibe 5. Red room. The red room, white room, come on. Na ma paki, ma wrap ne kama. E bae odum ya ma. Uti anu abon se full cent ya jibe bia. Ma present kama ma. Eno ma ya de o. Why ya de? Why ya de? Me bon se ma. Yes, why ya de? Na odon so de akiri. Yes. Enti wo som kra na, mitimi hage o. Ema etimi to aso. Etimi to aso. aso. Sa de board ni che. Eche. So ho. Enti me ye we nyina ukran ka me wie no eno anse ka me wie ya ene akwasi wadawma misumi die nie. Yes. Now de me wie na aka chem say me be fa wo bai say e wo say yes ya me pam cho omo abonten no mo ntie no me mo ntie no omo fa me de no omo wo de na ye omo fa me de okay na omo hu say Friday wo ne odofo wo ho a ade ehia pa wo say o ye ma no okay se wo pa anopa na shishe fie ho nyina kokko why na shishe oba oh fa bi sisi ho fa ibi shishe ho na sisi ho se de edu valentine ye no sisi ho kama okay oh na me hu se madru mood nim enti wo de mi wuram okay oh okay enti me be kwa adwuma no kra no hu se me sori ano papa no ye bibisa na ache me eno kra no me bitimi de body chew Utimi the body na say body ne dia dada me the body chew say ne dia dada ansa no makwa adwuma me na me say ne dia oh and they say ne dia but me kwa bonti anya ndia no fi a ndia o kwa bonti anya o wife dia say madu adwuma mu me kwa adwuma pa che wati ase anti madu adwuma mu de e adwuma na assign me body o adwuma na assign no body yes o ba ha say o te e adwuma adwuma na assign o nti de o mpe so o ye bia o mo na control o mbe control me enti se bi free adwuma mpe me dia me yere dia okay me de koma no okay enti me de me hia ne se siesie ho fufuo ne kokko kama na nkama kuma na me so me kwa abonti na me ba unse sister ya no tie straight dress here hye de obetena bibi sa ma toto unse me yere so bia wo form kama me pede mood na wa hye ne kama ama me eno me present ma wa efe sika me wie na so wa che me bibi okay cause odoko na odo aba na ma odo na ye de na me de ma na ka chem se me de me ni hwe de ma me bom paya ma na bi bom paya ma me oh man paya man say e ma no ma ya mu charge na mu njai se de bia ye gi free me ma no ye gi free mini aba ma Jovi boko de anu adwanti bi dan Jovi swim bisa say bi ya call fine am say call fine so I'm on retire from afar oh yes it baby owo bia ye chia no so chia pa yes ye chine so papa yo yenko Jovi homre. All right, Aunty Bea, me da se me yenchia Akoma FM etiefo na onue FM o mu hwe nyina. Jovi travel for job and estate agency na awie yaba. Akwanto be no pesa woko. Country be no pesa woko. Bra ya so ye yankasa ye de obeko. Na your 4 branches. You be Accra, you be Kumasi, Techiman, and Atakrade. And a branch be also your numbers e ho. Na me so numbers no uko Kumasi a ha e Kumasi. Osekrum number no 0200 24 06 we Kumasi number okay okwa Accra your Madina main station Madina main station eson uchemu a ufa mfifini ufa ho your old Malcolm adjacent and I say old Malcolm nchen ho ana ya so ye wo and I say wudu old Malcolm ho a boy bi eton kube ho ubisa say on Jovi officer obechiro na Accra line so say enetie 020 244 71 06 and also Accra number obekono na Aunty Jackie and sister Mariam ho a almost monimite kama pa obenya adaje e de amount sa so na kwata di su a takrade
and so yawo secondary trotro station secondary trotro station ho ana ya say unu trotro station ho a ukwo ka krab run about ho na akwo ka krab a yawo GPRTU abronsan no na so ho ana ya say yawo number no 0539 19 and so be kono na Anita so eho so na Mr. Martin eho okọ techiman bono memu techiman obekọ okọ ayo techiman Central Market information center bi eho your trading Finger of God Information Center your ntoma for adwosuo ho a Finger of God Information Center no e abronsan ye wo esoro na Finger of God no wa ase nti udi ho a o de Aunty Anita Jennifer Elho na number no 0275 46 nti we Jovi your 4 branches no numbers na me to no na Aunty Bea eba kwantu a Jovi anyhow saso na so anyhow if you say countries no dorso hefa no person ko Poland akonya eho saso no person ko Luxembourg so akonya eho o person ko Albania akonya eho o person ko Hungary akonya eho edema Italy Germany Croatia Slovenia Georgia nina breya soye yankasa edobeko but Aunty Bea unim ebi mo ha wo frepe no of obisaw eba cho okọ Germany a bo na yesen okọ Slovenia ebo na yesen okọ Luxembourg ebo na yesen eba cho eni diemu bra your office enti na edi numbers na tudwa no oba officer bibia obia yankasa ebe nya mada ma e che chima che na wate ase enye phone so na say di nkomo enye phone so de enti edi number ni tudwa so bi wo ho a na onim direction yi nti ofra na ya che direction e wo ha nti bra enye say no phone so na say edi nkomo fa so say price ni say ana say yes raw nti bra office oba enye say o bia o wonti na branches na doso nti oba officer nti chemu o bia bra oba for enquiries Aunty Bea yisika oba for enquiries yisika free for enquiries nti oba na be nchiremu na say wan kasa we interest na we je ho a then start the process no nti misro be bia wo bia o de bra Jovi ya so ye by office oba yankasa e de obekọ ye pe o ye mason a oni how ye pe mason forklift operators paint scrappers ye pe cleaners warehouse and drivers but bia obia na o ye o unim say we painter we very good we mason we forklift operator oba yankasa ye bo na de wako ehom na Aunty Bea ukọ Iceland so a workers wo ho Iceland so we cleaner bra housekeeper packaging helper waiter sounds like kitchen helper and a storekeeper and also Iceland oba eso e de obekọ ehom and Dubai for so de atwamamo Dubai and so akonya eho e de mom sounds so and Finland so akonya eho e de mom ti Jovi de ya ba de amount e de amount say baby officer ko bia oba ya so ya yankasa e de beko boss nankasa esi ya oni Ghana esi ya na obenene kasa o se o kwa chi Aunty Bea mame na me se o Aunty Bea de na me hwe na me e di nkoma na e video call na me de to say how he say ona o boy bed den na ni agisa o se chi so boss so a o mo fili de na bia no o de wu aha o de ma no o de wu na yes nti bia wo bia Jovi nankasa esi oni Ghana no okosensan contract nti adwuma no de ba eneba nti mo aye mo de amom no yesro mo o say that yeah load no doors sa na company no so extend date no na mo send month no nti wa aye wo de mo bia yesro nya botre yankasa de beko na aye 4 to 6 months so mo say load na doors nti no mo send kakra de 4 to 8 months nti say won nya botre ma ya obi wo ha pressure no doors yesre nya botre ma ya yankasa se na Jovi on yankasa ba TV so be ka no sa no oye nti yesro
wa ba no kwa de uni haw yanka say de obekọ ne mum na yenya abetrema because process na na doso because one say atwen ye bibia say atwen for war letter na so over fill forms over fill we are no be say secretary ni we are e so asanye the back to company no no so whole process na ye visa ha ye visa ha company no ene ho aban no na di do mo yes you know abibia go through na mo da back na ya flow no ba office no be sign into yes row baby wo bia wo register wo bibia nya betrema ye jobi na nkasa ye so ni kana no wunti na okọ wunti na ko sign contract na de aba nti nya betrema ya wo so be kọ na wani age na no ya da bi mako last month ebi mu koye enim se edinya bi mu kọ na baby ya so de ekọ na eyefe nti yes row baby wo bia nya betrema ye wo so o time so a wo so we kọ na Aunty Bea ko Luxembourg so a your hospitality banking caregivers social manufacturing finance construction ni na ye pebi health worker we health worker bra ya so ye ya do ko Luxembourg na se okọ Romania we say ye pe omo no ye pe car washer na car cleaner nti se wonim car horo na to be car pepa ho kama bra ya do ko ho na jovi na kasa so do ko o se medical car Dubai no ye pe mason carpenters electrician plumber steel bender metal fabricator painter general helpers and a tiler and so ba Dubai e do be ko na number no am so biom Kumasi obeko no na Aunty Bea ane baba yima oho ye atonsu Monaco junction ye ni old MTN office no na ye di animhwe ana say opposite na number no 0200 06 nti we Kumasi o sekrom number no okwa Accra ye wo Madina main station na chi ye ni old Malcolm na ya adjacent we do old Malcolm ho na say wo hunu a o de guy bi ton kube ho bisane say on chiro Jovi office obechiro okay Kofi wo ho okwa Kofi wo bisane say boss me pe Jovi office chiro me ho obechiro number ni 020 244 71 06 okwa tadia takrade yo sekendi yeni sekendi yo takrade udu ha yo sekendi trotro station obi to because e ka sekendi on say bia sekendi na yo dabi yo takrade sekendi trotro station ho aha sekendi trotro market circle ho na okon kakra bi a ye wo GPRTU abron san no so ho na ye wo from Aunty Anita ho 0539 19 na techiman yes bonu mamu yes bele aha ko techiman ya Aunty Bea sawa koda o won koda ka ko me do be ko aha techiman o ko techiman na number ni Jennifer ho yes Pretty Jane ho number no 0275 46 Techiman ye wo Central Market ho na into Mafodosuo anase Garment Lane ho na uduru ho ye wo information center from Finger of God Information Center omomo wase na ye wo so e abronsan omomo wo down na ye wo msoro Aunty ubi Techiman ya Aunty Jenny ho na your WhatsApp obi wo ha na opeso chateo bi wona mo abono ne bebi wo bia because Onua TV Akoma FM ekwa chire pa wiase ba bia obi atie ti WhatsApp no 0558 66 25 43 0558 66 25 43 yes ro open enquiries enye phone so open enquiries enye phone so bra yankasa your office oba office nche wo bia ho bia yankasa binya mre e jama na osusu so ba
say sitie bia no wo so woni beje na wo so to kwan wo so woni beje na wo so wetu kwan e Jovi Travel for Jobs and Estate Agency for ena yeni omu edi enkomo no ye toa ye enkomo no so na senya ya de bia ye no ye ma opportunity e ma ye nuanom nso a omo wo abonten no e hye omadwen e wo ye topic na ye discuss no emre pema nche bia no ye be activate phone lines no so na wo nso a wutie ye no wo so e de wadwen aba na say de omo ye ne omu di enkomo wo abonten no ma ye ntie omo nso adwen kire e wo ende topic ye ba Peggy ewa ha na nakwasi enso ewa ha ye be abetua enkomo no so ye ba sese ya relationship mu no time ya wo ma pa wo ba ni wo ma no abefi ni pe mama wo bia makase no mefi to ba e wo se be ma ne de ne ye mo ose mo ba ne no e ma wo hwe bibi nkete e na omo di take decision say be ma we me wa na e be boa me enti ene ma nkete a wo de me ma no wo hu say me wan na e betumi ato aso saa ba be ma de oba betumi amanade baako ebeda ne tirim forever oba wo manade baako a wo hu ni se wonye hwe ma no enti anytime bia wo se wonsa ekọ no wonsa ba no akas bla na wo ma mi seyo ba be ma de o de ma na ni so oba o de ma na ni be so ba enche na ni wura ye dey efi enti wo se wo be ma na anytime bia ekọ bebre enti na me se wo se be ma ensa ekọ ntentem sen oba be ma ni bi ba be ma ni de ni e wo se be ma ni de ni ye mo sen oba no oba tumi chi ekokuru mo se me kunu pewe mata ama me mpna pewe mata ama no ba oba intan oba pe demand intent na ho ma on demand ansa na ade ama no e wo se ni time bia wo hu ni a ope na wa ya ama no ba be ma pe demand be ma ni ope bia o de be ma ni bia oba de ni person tu oba na wase oye nyansafo e ka se be ma no mbisa amenti mete ho saa ni bu na we na usu na wase o mu se meye bibi e de ama be ma na ma ni aso ba mba de anytime bi o mo fe bibi community na ye governed by your culture na some na ye say so oni obi wo ho a abido na wo be ma de ono ye tremum but abido na no e ma na adwen say be ma nko ana I say awoda wedding vows day bi e bi a celebrate bi yes be ma na enye nso na nka wo hwemu ye nso a omunso oba nso wo ho a be ma birthday wetim de oba be ma nso ayden epie nna nka ma ware krampo so oye nso ye culture ene ya mamrenity no e ma sa de be ma nko ana abrubia yese de onye be ma na fieti mum on take responsibilities mum but oba so de ne de ka ho e ma nina ye fe. Oh me, I feel say it's supposed to be 50-50. The one do to me no, it shouldn't be one way. Bema betimi aye, oba betimi aye. But mostly your community no, we feel say the guys are supposed to do more than the girls, you understand? But the girls can also do better in terms of giving out gifts. Hand go, hand come. That will make the team look nicer. For a good digger, it's just taking from you without giving you anything. It doesn't make sense. I have to give, you also have to give me so that everything will look nice. You just imagine, maybe out now, will be my idea and how you will feel. It's supposed to be 50-50. I give you, you give me, so that the thing will look nice. Relationship mun de me hu ne say oba etumi ma achede be ma etumi ma achede nti en hyeda ni obia say ebia wo say oba na che be ma ade ana say wo say be ma na che oba ade free say obia ma achede ayeyi o me de saase mo de me nyintum say wo say be ma nkwa ne ma oba achede sa adwene de ni kwan say ba oba bia etilu because I was oba etumi ma be ma ade e na be ma so wo so etumi ma oba ade se be ma na enya bia ma wa enya hwe na wo so obi a obetumi de ama no timi sa ayene de me hu bone a ewo I think say sa de we kra no e me ma na massa problem na ba if we say be ma bi wono ma wo oba no wo che na de kra no be kwa kogina abonten akokeka akogu ani ma ase nti se be ma begu ani ma ase de na be to ye ma ni nyina etimi say e na wasa be ma e na ye de e ma ya de akanfo ya mamre no yama like a man at I said, Beman Kwana already, or say you give it. So it's like Obana 180. Now, anytime your woman at there, let's say that back on Kwa, Emo Bia. Only the Yasem this year, on where the back and like on an actual idea, and so now why there.
one man bibia so what yes aha nti e ba relationship mu a o se obi a ye den e ma ni yanko bibi e yes na e ma odo no ye den e so mutirim se oba de woni be matia so no hwe o so no ye den o provide bibia enso enti sa hango hankam abrabo na e bo no sa na tie nsako na nsaba ha nti e ma no at times e ya me ma no yenso ye den ye bre nti e o wa na ma ye den mapa bibia ma ne yenso ye den de adwudwu Akoma Kojo so me mujina ho kakransa me to ase anamboa ye wo ho a wo donti sese wo se me ma wade bia wo se me de ma okay onso odonti wo se wo ma made bia se wo de ma me de me hu ne se afani nyina no se se ye de e chaade okay ba bia me sa dwene wo pa ye nko e chiri kakra okay me kasa bia me se ye nananom penso so wo hwe a nanka e ma no soso ye so mo wo be hwe be ma mitimi kasa ne ma bre me nya hwe na akonwa ya ejidam na me dam na ntoma bom ase obai be kwafuo mo be bibia na osi fufuo pan no osi nuama na oye bibia wiya wasa achemade enso wo dem on dem echo owie so wasa ebusame na unko bia ana obekọ ba bia unhia bibia na wasa aso so ne mma so mema so tetimre mu ho first no ne mma so mema so pa eche na dane ba se bema a wakọpẹ oba akọsere na fifi a odi na beka ho na mo nipa baako na mo tede e wo se bema utimi hwe oba ena didi mo an yesi bibi di 21st century ebeduru wo yesi de mema timi ye no e ma nso betimi aye ama na bro so kra sign the account enti se no se mancha e wo so wo che okay enti wo hwem pa kra na bi den ka wo se nke ma na che ade e ma ni nche mema na de yes because still won se wo hwem pa o analysis am ye tin ye o tie pa o tie fo tin ye pa me see me wo hoi ba be pew yesi bibi di 21st century na amafo aba bibi aya be sua yesi oba timi ye de be ma timi ye bia e ma ne sa abro so nyeza na muka ai it is a first nanka yanimu nyina do afuo ebom ne ye hwemo edu ba bi yesi musumo moae kakra na musumo boae edu ba bi yesi 21st century oba betimi aye de be ma betimi aye bia intimidie mi se mi follow nuama bi aye kwa ka meka se wo se nke ma kra mo na mo hwe yi ukọ kro bi so a on se kro bi udu ho a emema gudam o na ma ye ena ma ye adwuma se ho mo culture no mo ye adwuma den de emfa culture to nche na bibia culture ne emfa to nche se sia na ade ye ko ye tetemre mu ya ko ho awie ne aba nem okay what you say enne de aba ewiase aye ye nyina ye di akire no enu na mde na mu 21st century ene ena mu oye mama kwaba ediba Akoma 87.9 eye Akoma mu nsam dwumadie na obi na kyadie nyina ne se ono de obagide kunu atena ho no wabompaye edi ama no wei ne kani me de minima ne se afi so na wudi wa woda ene ewukunu oba ne wabompaye na Valentine's Day che wukunu ade ya wo se me bompaye ama wei said ye di nyankopon o jampa ye hwa na wujina delivery from hwa na wujina empire na ai na wo ba so a birthday no ba na me no mani nyina ya salai god of honor ye boy sempra dada new dende na de wo no ya ji ai sana nyankopon boy ye bibia ye receiving sa ye bibia enye mma nyina o o de bi naturally sana nyankopon boy eto de empire na bebo empire na birthday ebe yi a eda ho flat birthday na wo empire na sa de ne edge ne krabeti akọ da bi antinko anti bi me se empire na ye kwa asofofo mo bo empire ma no na o si o bo empire ma na o wi asa edge ya teko yemfa yenyina fidi kesi so na ye ko valentine yen kan kire emma ya ware wo se nye omu nyina na edom bepi
tie pamcho television kese so na meka na sa television kese we say susu de mpacho ma oso mbeka sa ma me ma ha me papa me say wo ye side chick dule ni mu adwuma kofie hwan kofie hwan ne so wo me yire a tie wo ye me yire a me see emma ma wari nyina mon kantu mutum se se ye wo baba ko mienu e ofie a enye mu nyina na yede mbepie ye ye obi de ma no ofie ye ye bi de ma omo abonten ti hwan de na ba ye na ofie se me yire me ye ofie abonten ye ye bi de ma nti me de me tufo se de be ya awarefo ma no misremu ye desperate ham why ukuna kono wa ba se oba fie ntem na odin bag beto ana oba rosi tuni ade no na o ka se kwa be mo twen no abontin ono o mo hwa ade abanti oto chocolate brew wato we ice cream a o de red e bi asi suni ade red ne de hia o de asi wani mama wa hage o wa bo afunu ho tu say love you baby coming soon okay jitum nene nkola na njimoni wo senti na wo hia mpai boy se pa ti na esi ebe mu abu nkotodwe ni abo mpai na me valentine why yes I do not get I love you baby see you soon e futuo kasi o e ma o ma wari nyina mfa ebe boam ebe ma fie adwo ebe ma ni gya ba fie 0243114497 anopa na me ma wo nko mampo o ma ni kwa adwuma sada no de me ma na ko me ma ni mpie nko na oba ba be yesa de timpa na mpa ye na be sesa na adwene aka nsesa na mpa ye na betimi asesa o ma adwene ai ahomachena 0243114497 0322498035 relationship ni mu no hwan asade say o say o chade na wo de no e empire na abebo. Good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yo, udi baby akasa fi na ma TV volume ni confirm. Yo, me ba chow. Ya very Mama B. Mama B. Na me ka sam me Aunty Bea na kasa. Ma me pa cho ni Aunty Bea na kasa. Yo, Aunty Bea. Yes, mommy. Akoma to on so on kana me tumi o kana say awale. O say no. Oh. Yo. And you can tell me say o say awale papa no o say awale. Okay. Na ka ti o be ma no to on oba no so to on so no so wa ya na wale enkoso. Ma Aunty Bea me da se papa. Awali emema wo mutanya enanye eye yenu pe. Okay. Ano oba nso ensa yenu. Ano nyame kan ye mbo mu no ye pray and say ye wa ye nkuru mu. Ana na teso be ma na sho ba na be nti na teso ba na sho be ma. Ni na ye sho ye hu ye boy hu na wali na so na ye pe. Aunty Bea yada se nyami show stand na me pena na Aunty Bea de me akon. Good afternoon. Hello. Good afternoon. Hello. Empenyufo na 1937. Mami. Ba jo ho ye. Oh, abadi ada uruma. Yo na mo pen so na ma na echa na mema na echa. Na me da kai. Ka kire me a. Na me da kai. Ni pagi nya gele. Aha. Me nya gele na. Iya mo abro fawari na mo wari. Ikyo papa mi zo odini wura tikin na zo mpe. Okay. Ndi ambaza mi kan say. Oba de. Nka ti fie uye wajuma. Na sumi ya majuma. Na ke bosunya sana ka fiatu. Oya oba no ya store. Medium ye cracky means you better sing it. Better, better sing it. Betty, not to pint, Betty, not to me Bobra Pabby Jeremy. Bobra Paddy, Bobra Padma, maybe I bet you be a office or you have a chow. 1937 year that's a papa from Bobra Paddy, but just Fatus. Or say, yeah, fancy. Good afternoon. Good afternoon. Yo, Pacho di baby akasefi.
Because so maybe the way we can free some na boy. Yo, maybe see it you. Because so, and then we are say we really say, a bema and quan said so. Thank you. Thank you. Okay. Because you see, though many do one man, who tell my dear. I had been so what man, who be one just made one not tell no say, we in a bema pana, so we in a bema pay. But I was so Obama would try your best. It was a way with the money kuna, and I'm the mommy boyfriend. I just want to. Okay. Not try your best, and maybe not the bema, so say I'm a man. Only had any more they be our own. And then a mom call upon the baby called son of a panic. Or corner side take your manner. You can't and a conogi. And a fact, you say a side taking no matter our arena. I was so, Anna, or more in our phone every. What you say? And yes, maybe your ban or ban plain responsibility. Maybe see that's a pa, Yami, on show. Good afternoon. Good afternoon. You, Udi, baby, I'll Casefi. If I told my own, the soca crama me why? Nanam Pacho yet you. Your banner can. So I want to young life. You see, your banner can. Your banner, you're all coming. So I want you to young life, but a few and be manifest. So I'm what I bring on power. Yes, and I worry in you. But you are in a second and Saba. If you turn out what you say, I'm going to bed in other while and you know what to eat here. And if you're really big, maybe I want you. Yet I say a man at the Bea, some quan edgino, Nana, etumo, 0243114497. Good afternoon. If I turn out TV volume, then come from why. Good afternoon. Afternoon. Yo, mommy, oh yeah. Radia don't your pan. Would baby I'll Casefi? Me did this so for my me Casafi Accra. So for mammy. So for mammy to man for mammy why? Obano na me 24. Miss Reno. Sadie way and found Kawari. Okay. Said the Kawari and boy. And a papa and so me manati as yes and Miss Reno. Many cool sense of Renopa. No man kiss the crowd had. So first hour squad will be a man anything. I said, money pay crowd kekana. Why are the Kessiaman? The next man. Okay. Yet next man be brave. A woman in here. Okay. And you're paying Kwanya the Chenkwa. Bibi o kesi kai na bema esum bema it's next man pa chicken e wo se ma wo muti asese aware fo no ye o ho no it's Valentine enye adi ai sa wan kwa na de chebe so ma me da se papa side chicken bie side chicken bie no wa say o de obi kunu pie efiade anwumre enya bra tena fie we say do die 30 and I said do die 50 so ma me da se nyame show ye da se nyame show hello yes obapa hello me pa show me dia agi anti agi mi tie wa o ka se fi hin e ka sa free wa me pa show oh wow ye tie o me pa show monko mo na e de pa ye da se ami shramu amen na ma se afutu me pa show me brother o su but also brother na day me call some worker okay I remember the plane that's why I want to go use pie e sound kola ni nti but me ma be kunu na odi atede abre me na wa si ma na oka so opie aba o siesie no na bi siesie no that's all obi sa me say me ko hia me say oh madam for bia wa ha ma bia onu na operation obi ni pie ye be hwe se ho a obi bia na o me da se papa be ma ni siesie no ho no na wo ba no so siesie obi sa wo ko hia o se be bi na wa pe wa che madam for bia wa ha ma bia onu na o se strategy na no dia ma ware for no weekend musumo nya sa
Offer the bag now so far bag. Me da se papa 0243114497. And now you watch. Good afternoon. Hello. Yes, good afternoon. Afternoon. You, Udi baby how kasefi? Your friend is Steven. Okay. My friend is Tema. Okay, Steven yet you. Yeah. You see, you have brace on the wall. Now, and she said, you have brace on the man. Satan for now, me chick be. So about the Samia, sometimes a better supporter, what a singlet, a biana soap, can and a spray, or the other chemmy. A man who said, Obano Domi. Enti me ye bibi a me hwemachi. Okay. You should turn idea. Ba na me de imana mo aba no o ma fi ni akoye sika mami sika chamadi mami mo ba ko mami we. Amu do mu cheda. Ye da se nana ye da se pa ye be fa kola ba ko mienu bi na ye de dwumadie na ba wie ye. Good afternoon. Good afternoon. Yo ba ko de. Ya du mo na. Na o ba bi yam bompa ya ma wana. Da bi anti mi de me pempa bo. Na o pe de. Anti bi se en sama apegi je gwa mo nten no. Se kana ma na kere ya mema ya bregu. Ma bregu. Ya bregu anti bi. Oh. Na be ma be fa dia be cho. Na o de wa bompa ya ye bi apegi oye prophet ana so oye pastor. Na anti bi na nanso FDA nye me hu say akede kwa ma fa na wasanka ko te ade ti akede yen cha bibi na ni cha to no so adi ni trew me mpolutu me ma na adre oso ma menya dey mpolutu me ma na adre adi se de enti Valentine je sati for de o ho am de sati for dia Debbie Valentine yes I checks for bi adia akwasi bye last caller na ye mewie nkomo ni nyina. Good afternoon. Afternoon Aunty Bea. Oh hima papa bi me pa chodi baby akasafi. Mami, o ya me fedo dro. Oh, me da se. Enkan kan wo sinu jire kra. Ah, masre kase kra dia ma. Aunty Bea, ya mi sura wate. Aunty Bea, ye tie no say dem na bi wo ho a wo ye na dia nso kra enye ne fe. Aha. Uche na dia kura na ni kura anye konore ni nsakura sum. Oh. Na ka temi ni abema ne se de wo kan de oboa. Oboa. Oba be na o de ono de o de ni pia enyi yi. Aha. Enyi yi tan kwa fa no. No. Enyi yi an kwa fa no mi ameti yi. Ni mi am yo be tutum. Fe. Me nsre me menum sisi, wan ka se o de ni pia enyi yi. Enyi, you bet be na pie. Aha, wo si se ho na me so me si se mo se. That's right. Ye mo de ba. Obi ta me pe wo kwa ni na se odo yehu e. Wa se pra me so ma se nika. Nti me so me ko gina bo nti me po de me mforo ka me so me ko gina bo nti wa twen. Me da wa se. Eni gina de mo de me wate o come on here me de papa. Ye fe me sister ku ya me ka te sister ya san su ko gina. Ah, sister ku ya ma forward down for do. Me say e ma no. Friday. Me da se. Me ma ni siesie no ho na wo so siesie o. On kona so. Valentine. And now Valentine's Day. And so many won't change. Enye ube pie Val's Day no na wo pese obi ye makeup e ma ho ye fe. Where this one it goes to the wives. Where now ukunu no se wo tiesie no fa won kono fretina. Na tina nye o makeup fine one be. Na wo so wagege adam. Ono siesie no ho no wakoye o makeup na badadada. Na wo so agina mo to perfume papa bi de egu ho. Okwa na so ko se agina ye kwaje ye ni aba. Tina be ye o makeup ama ho aye fe why. No waka wano kokko fe wona wo say no 0544 466280 0544 466280 me say Valentines no oba ukunu si onfa wo pia wan kasa su poi na wo so wona wo weja wo poi naka ji wenwa hello nana yes we final words first no na Valentine en jinjina musa ai tina ye do aye de ti wono ye normal do what you say
ene na bibia beti ahomam na ya ye valentine twintwan enti ma na o ma ware no mesre wo aha o mo mfa tetedie na tetedie ne ade ahin tetedie ne yese o mo hwefi se ukunu ebia na ne namfo bi kotena baabi no okobi obi amfa na yire nko waye wase bia ma hug oja wo fie efe mo peti wi hwe na ha ho na wo hye wata ade apie opa wawari ya na so bese oh na sa wo ne namfo pie etimi suma frefre me namfo kakra ama bramie nko Dina bramie nko Helena bramie nko ni akosi nkonwa yeso agye ani yetimi ye de sa o eno me more time na me suma ma time see ye adofo ye hia wenim ne me suma nim ne ye nyina ye mama ye ho time me sro obi a wutie mbia ye side chick decorate baby Peggy o final words right na me man na mo be promote side chicks e was ro hasa there be me fight for our for man ye me busu America o best ever gift e say wa wo ama wukunu okay e say obekoso abompaye e di ama wukunu okay say soft bi bompaye management ye ya wo sunya gidie ne bompaye ma wukunu na adwuma nye den enkoso ne man attention that is the best valentine na dani dusu so anu papa wasre mpaye de e di ama ne no ano no valentine gift bi a nche ma ma hwia na say oyem wo di de na ka ho the best gift is the best gift ever mpaye no hwe nka ho say mama attention na mama wo ma na se che e ho so ka ho that's the best valentine gift ni padua so be ka ho enu sa de say de bia me de ma wo dada special day what I say enti bia friday no bia wo se anopa no me nko bathroom nko shower nko adwuma de o de mpaye anybody ni be ma me enu sa de is a gift okay I accept it in good faith okay but I was see butu na me boss have you o mane mo mpaye ma ai fa ho mpaye bo Debbie o fa ho gift fa body ni ka ho tina de bia so fu di musika okay eno sa meji yo etiefo emre no IMB ekomo no yesua de e de free relationship mu de senya ye college ni na bebre na kan ye no oba de ma yeye be ma nso de ma yeye nti e ma na mo de matene mo nsanko a na mo gi no mo nsesa madwen na to bibi me se wo de wuntimi ntɔhwe kran fanche no ye promote ya ye local cocoa chocolate to chocolate never che chocolate no croissant ye natural aphrodisiac kono no mkofo niama bi e ma ne mbesese hwe e ye wakoma ho adwuma na aye olibido no nso ho adwuma why aha na ukunu oyire obompaye ma waje na ebeboa dwumadie ye frɛ no akoma mu nsɛm eba so adwuada bia ekopi mefiada ewo akoma ha ye wokuma se 87.9 ye mother station ene Onua TV ena TV3 nti ena mohwe ye ewo Onua TV ho enso no na aya enye valentine ya yebedi na ne ye ka odo ho nsem kakra dia ye dwumadie no ye de nsem nyina bi ba ha ye ka ware sam wa ha ye fa counselors mo mbekasa che ye lawyers mo mbekasa che ye oso ne beba bi na wo ho na wo ye na wanhwe ne bansem ni nyina mesramo ye ka bi wa ha o de banso a ye tu anamon ni apɛ ho solution e de amount na efie adwo Ghana adwo na enije aba baabia enti bibi sha so pa na wonya baabia emfa nkwa na wafrɛ 0530 507849 0530 507849 wey eye number ofra your producers no ebefa start to sabet na konyum say sem ha na minim obefa anase nana bila obabi tete oni obabi na oho na oba no wo ho de ochumo kwayo enti no na is part to soccer your production team members no ono so befa na wo bibi etete ubia na ofra na ye de aba na enyina yetu ho na mo ne ape solution e de amount me a metina dwumadie mu na production team members nana bila kantanka spatus kojo sakode Emmanuel Kwame Vadi ne wofa efri mu ima kafra ena Beluchi ono omunyina account ye de dwumadie ye de ebremu menso midin e de Beatrice Piogabra obetimi aframi Aunty Bea nyame yadoma echina nso ye de Valentine komodo de a ye besua de efrim no ye be sign de abro na ye sorry de ye de sports ebro onua sports ye de ba ena Akoma nso sports ye de ba
enyi we fidie no emfemfi ha no nyame nhya ye nyina Valentine and now Valentine's Day and then so many would change baby how could I be so cruel to you my darling how could I be so mean baby I'm sorry I left my baby behind